O por pese o mano malo ia I ono o keriso. O le na tongi o leina o ma o mafuai o na tatou manu malo. Ia ai le whapea o le awhai ma ta whiri sau noa I tangata ia na me whai. O le pese o tue kawaina e le jamaita ia Leslie. Io ia mana ia whaupunga o le pese. O manu malo pese fo I e whiwhiai le totele o tangata kirisiano. Whaalongolongo ai, whai ai ia, siwa whaalenga ngam wha evangelia. Ia me se fo I e toe, tō ma tau wai ma wha amalo si au wai lo waso. Mai taimi fo I e tau. Tau nai ia, whaalongona ma tau, whaalea ai, le kure ingo le aso. Ele ala se isi, suafa ba whai ora tātou sulufanga ia. Ia me se fo nei whātunga whaalea nganga. Whawhelo ai mo wholo whatuai le paia mawalunga o Samoa I o na tafa te tele le fo I aso lulu o le aso lona lua o le masina lona wha o le tātou wholonga o le lua whelua sifuru mo le lima. Malo le wholau, malo le whaatotoa, malo fo le pale e le fo I aso. Ia, I whiau mga luenga sa whita I tunga iai lo tātou watunuu. Ia, po whea lava le itu o le kilope. O lea tātou te utu vai ma sa ili manuia tau tua ma tātou whitaloloa iai. Ia, ma moli le wha malo ma le wha awhitei tele. Wa ua manu mea uma i le taritanunga, ia ua furifo va au mala, a ua whaasanga e va au manu. Wa tātou wholau fo I e, peio le wholaunga. Ia, I lau le lei ma lau le vasa o asui sui. Ia, ua ofi mangalo le tātou va sa whaatau muava. Ia ile nei fo ia fiafi le anga le leo lo tātou mataisili le langi. Tongo leo malama. Ia ua waifu fo ile fuineu le la palapa ile alofa o lo tātou mataisili. E ile taritonunga, ia, sa tau fai ngā lulue mawhita aloloai. Ioe. Ia lo tātou watunu. Ia walenga ngawino le vao, whae ino le tai. O le tautua, ia ile ngā teifale, mbese fo le tautua tua vao. Ia, o nisi fo ia tautua I lungo le vane monimo, ia ila tau whangau taua. Io e po whao taua. Ia, e ile tautua I lungo le vane monimo, ma le ea a wale pui ngore saunga le mu o atunu. O whiala lea te tautua ai, pe te maua mai ei fo ia lo leo vai. Ia, ma le tautua vai le Blue TV, ma le tātou porokalame o le tauta ia, e le tau ona le nei asiata. Se e mai fo beau ngadu o le ea, tātou te whasoa au watu au mai. Ia, au wafo se ai o le nei aso. Beia o le tala e whai le ngā te whale. Ia, ua si I le whaiva o le tautai. Ia, au wa se ai o le tariuta ia ma ila tau o lo whaia le tātou whaiva o tāpua inga. A talo whalea mau wholo whatu. Ia, ile lava loa mali o lasi. Wo ma pa anga ma mai. A inga fo mo a vea mo tātou so tanga I lungo le dei porokalame. O le tauta iai. Kauka iai. Whaivore de yaso. Ma loa fua ai lau o maua. E ase kou ai mai ele ai. E ngofo kuaraka kai ma malua e suki. Ini. Sao whaifo ika maloa malanga ula fala ma le aloa. Ele ai o le matua tula fale. Tala ia le apostolo Paulo. E na ua li ua le tamba leo Saulo e vea ma Paulo. Ua watu ia le au fraseio, ma le au tusi upu, ma le au fiata mamai o le tula fono. Ai mese a fo ia ingo Paulo. Ua watu fo ilea ua tau toe tu ufesili. Ina ua toe whatonuina ele tua Paulo e alu e avela na tala le leimalo na fina ngalo inu ese. Ma na tua le ese ngā vala au wino Paulo, ma vala au wino nisi so o Yesu e au fia I Peteru. Iakopo ma Ioane. O le awali I, anga wala au e koe kāla ia la kou ia. Kāla ia I kukongu o la kou a. Whaaloto I whali. A or kangakala le o Paulo le sau me sakpaikia. O le tangata na tofie le tua o oe o le ipu na filifilia e te alue avela o fina ngalo malana tala le leinu ese. O le mea la ua kupu. Ia ua ruatu le tala inga le tamalo. A ua amata na toe tofo ai tangata. Ma koe fesiringia pe yengi ko mai whapikoa mangianga va orga malo Paulo. Iyo. E o ngā whali tala whamana tūlea mo oe mai tātou uma. Wa o le telo le soifuanga le nei. E le fesiringia oe ni o to mai.
I le taimi e te le e ke le mauaingi mea. Po le kaimi fo i e le i wha ai ngai o e le tua. Ai nga o nga wha ai na o e le tua pe o i se wha manguianga o e mo. Fesili lo makangaka ngi uko mai. E sa o lau tala. Iyo e. E mafuanga le alaina fesili. O le iso i fuanga e o la wha avasi ya. E le kai. Ki ngā le ke le o whailonga. Mau kusi pasi me uma. Ai e le o la wha avasi ngai ma e o la wha le tau o loa. E le te fesili ngia nisi ni o to mai mani o wanga wha. Wha pe umana le mea kupu ya. Paulo ngai whai e ro maritala li ta maloa. Wha mai. A kako wo i kula fongo. O re kangaka o kula fongo le kaukalak. Sa perikome i le pofiku. E le povalu. Fa mai o le kula fongo o le kausi kula fongo. O le iukaia o sa iukaia. Mai vai kako iai. O le falasai o fo i kamaloa. Lau mai. E paulo nga anga vaa maunga fa mai akako wo i kula fongo o le kai kula fongo le kaukalak o le makua o mara malama kula fongo anta do wo le farasaio o le makua siampingi o farasaio le kaukalak ta do wo i tula fono fo me dona peritomi le tamatane le pova o le kaukalak u kanga ui mai le meranga ya ngai mau re kusia tu si apostolo Paul ai alua i le whaalaulau e paulo o ngakanga waa maona to mai. Ma mea uma na ui mai ai. Ai whahi ulola nga kala la ngai ka ua e o lailo loto. Ai whai mai. Ai o nā mea uma. Ua le to e ola i a te au. Ona o ke riso ua ola i a ke au. Kala ka mahaloa. Fa mai a o nā mea uma ua le to e au ngā ia moa. A o ke riso Yesu ua ola i te tonu i atea. Ua fiangi au. O le teiso i fuanga ata vai nei fo i meo o mai lunga de social media. A le tau te le whaatalofa. Ia e se warwhinga le whaakalofa le tau te ia e a matatua e se upu whaamaro si au. Ua tau vai atu le vaenga ua sau i luma le ola a amu le nei taimi. O le si tangata ia pauala na mea lai whai lunga le social media. Ngā o le whaakarikpe o le inga vea fu ilele na o le whaatari tini. Po le ale taimi e whai e si tangata se mistake e o ale whenga ngui. E o ai se upu e sasi. Ai masea o e lea e rufia fia i e te whaamu ma e whaatau suai ma e lau valea. E oi. Ia ai te le loa ma e le malama. Fina ngalo tonu o le atua mo tātou. Mana tua foi. E iei le kala maali, o le maalosi o le kala lea. Anga oa ua e se kangakale lau lo poto ma lo fia whaafia poto. O le matua i e mai le tala le e le kala Yesu nga whai. La ia fionga le atua. O le tala lea a whaapea e mawalalo ai le loko kangakale lau fia poko. E matua whaamanuia i heile atua i lo wola. Ngalanga i le i o le whaakusakusa lai whai mai ai. Whamai o le poto i lalo nei. O le vale le nā. Mai vai kaku i ai. O le poko i lalo ngai o le makua whaavasti vastia. Ia wa ape atu mai ngana wa so uma. Lono winga. E le ai se ka ua ngā mea o lo lau o ai mapai ma la whai. O le whaatahua i o nei mea. A o le a se mea lofa o le a se anga vaa o se tā leni wa vatu ele atua ya oe. Wha lau tele, wha atupu, ma wha aola. Pau waranga orka kome whai. A o le a se winti a vatu ya di oe, ngā lue ina ia wha lau tele, pau le nā. Le nā ave i tā leni la wari fai ko kofia, ko se fudu. To todu. Le sina ave iai le 5, le sina ave le 2, le sina ave iai le tasi. O le fata oto whaingo fiele na e wha amatala i nai. Le fina ngalo le atua, maanga vaa mo i tātou, pauala ngā. O le ala se mea wa avatu. Ia.
Ya Gibson se magua e ko fa la vela ve o le faila u la un le wa e ko fa la vela ve mai fa mo ke sa ngi roi ma rua le ai tau ai ta tu te le yo tu le ngai ma e ha fu matangi o le point le le te vatua a talo fa se uso ya tua Dr. Tua io se uso ya o te lo le pisi u ta le fe lo ai ai nana o fa yatu e mafuanga u faso atu me ia leanga o le taua lea le inga ngefu o le mafuanga le inga felau ko ai maka ko fe vai ai e mafua mai foi I o nga o kakau mawhai aku e kule ia tutulanga e sa iri lea mio tonu I Samoa ai e whaasanga mai ma e whai mai o le fia pōko ia e le isau fe au e tele o nofo I Samoa e le ise tau wa ia mai le matou watunuu and so on and so on and so on e mafua mai onga e au nga piu o e masaukango e whaikaur kuspa ia e au nga piu sau toe fia ia fionga le atua pau le mea e te whaia na o lo usua I le Facebook e whaitatala I le Facebook pau a leo le mea le ke whaia imagine pe anga whaapea e whaape neilo tatou puru nau I le Facebook o le kako puru ngau ia fionga le atua tau te iloa le tala e le to iei se ngutu leanga ma se lau vale lungo mene o social media. Leanga o lau iloa wa fionga le atua e o Sofia ilo wola matau. Again, o le ola wa fionga le atua e o Sofia ilo wola matau. O upuia le faisalama o kavika le atuae ia ola wa fionga ilo uloto ina ne i o uanga salai. Mai. Mangingo ia. Mangingo ia o le mafuanga ngala inga popole kavika. Ma o le mafuanga fo ile ngala inga sasi le kama manga kuor kama le o le sasi so o ia. Kele anga sala le kama. A o anga upu le malanga whaakonga I le atua fa mai leali ie. O te nau I au fionga. Ina ia ola au fionga manofo au fionga I lo loto. Ina ne I o utoe anga salai. Oh my good boy. O le mafuanga la le mafua inga fa sa wea unga nganga I lungo o social media. O le mafuanga fo ile a fua ia fia palau vale aki fia palau vale au ngo ma social sila ma social sila o lo fai ka wayo ko fa finge o lo fai ta wayo tama o tina o ma tu fa le nganga. E mafua mai e au nga piu o e ma se upu ale ku ola I loko. Ouch. Se piu kau ki nga e foi asir nga me o e fai. No, o le whatau lea. O le whakau lea lea ngai pasolo uma fau mo ofisili. Ai se a ke palau vale ai fua. Why do you have to swear? O le fisili ngai lo uma fau le amakanga o kako program. Ai se a e mafua ai nga e lau vale fua. Ai se a e le failo manatu mana ia. Failo mga kumanga ia. Whaasoa ulangonga, a ele fia pa wala ukala. Ia asiata utili agree na me te whai mai ai. Ele ai lai sao leo, lai sao ai, lai sao pai. Io utili agree. I love that. O le mea ko nguanga e ka ua whausu kuanga ka poko. Ai o le vale. Langa o lai ka ua kuspa ia menta ua vale. Awa ka ko ke ano mai le mere o le upo le vale. Langa lai ka ua kuspa ia. E sili le ka I le kua o le vale. Ia kasiri ngā vale lai ka umir kuspa ia. Aua e titalia tu I le vale. Ia kasiri ngā vale. E na ne I tutusai o lua. Whapea I le vale ua sa o yonga mga mai. E leila ile o wha aloa le kuspa ia le ka unga o le vale. Lai ka umai le kuspa ia le vale. Ai e mafua ngō kākou pei o ngi vale kulo. E mafua o na tātou pei o ni vale. Ona ua le o la fionga le atua I o tātou lotu. O hao foi, ka e lo I se kou feika. Le ngau ke lo foi ka I lo o se angiru. Ioi, ka e lo I se kou ka mai fasi feika ngai fai mai. Pe kukusa foi ma lo uloko ika. Le anga ele manga, ia ele malia tau tala. Ai me se kala le au vaenga I o fai a kia. Fai lo wainga o mea umalama. Ele malie.
ai tau te sila fia ma fuanga e hafuai o nga eva ai ke le whaakau makakau pe o ke post le ngaku ia tau tala e la lau mai. O nga ua ola fionga ke riso i lo loko. Ia, a kai kala. Ia ngoka ko okuri le moko whea kui le tuai. Ia, wha maanga loa ku ia ila ko. E le o se le loa o mea wala ko whaia. Ai ua makua pa ua ilo la ko. Ia, ai ua matua pa ua ilo la to wola nga ia tu ai ngā mea. Ua fiwa i fo i tangata. E le mawhaina suia. Ua fiwa fionga. Ua fionga. Ua fiwa o ngai launga. Ua matua wha ma aina o la to wola. Ngare na. O le whaataua ia te au la ia. E le tatau. Ona e to e lau va vale o lau fui le tu alalo mo tatou. O mapa anga mamai. Ioi. O la ua le tu alalo. E avatu. E le alo ngai ko kisir fia siata e fai atu. Sao e le ai a fia ilo fina ngalo. E koe fo i mai ai kia ula uku alalo. E lisi wa umana avatu fafano ulima. Sa avatu ilungo le tauta ia. E la ngai fesili mai ngai fafia ngai nga siata. Ka mama ki ngā mako. O vaku e sau fau kuanga. Se manga ya ka ko me ai asa wo lo mal palau vale lunga isi va nga yo pu fa le tonu ia le wo vatu i lunga ina nei pe mai pai mala fai matil tilo mai nisi e tilo mai ma fa tau matau mai ma fa pe ai le ai ma se fai fo le i tangata fo i la lango le fai nga malo ai ota se lo vale lunga e le la wo fo kwa ele nisi o tatou e se ato toa ele o tatou umani angelu ai o le alofa moni e loa le uso mongi e aso e leanga o la foi le fa auroro ma au te li lopula e lo se va nga le ngo plan e fa so atu ile amatang au te ia wa to umala utatalo e amatel tatu proklame a le pe ua wo sofia mai le fautuanga amata ia tautu na le tatu ngana iyo e au fo i te fa to o fiki vai ku ro upalo vale mai pai e palo vale fo mo ia le ai au tu bela tu wi o masania ai iola ke riso ia io tatu o langa ia matato to mo fai inu pele fuala au on sai malole se fu mo fa talo fa feo io le tala lei au ona te tofia le tua so se fata fai to langa so se ekalesia so se atunu fa fitai talo malole fa to le ngadwenga le tua ile fa ngofie fa malole folau malole pale wo ma baanga ma ila towe alo lofa le nei proklame alo lofa ya asiata ai mai so le tauta yae mana yo uso fa sala lau o lo ma tau ma fai le nei proklame ya so fai so o me se fo sunga le ataua fa fita jele fa fita la tau pule le ma filo ai ma se tasio tamali i fai ngaruenga le mo mole to lo fa anga i lau to fa vai fale Michael e le matou taamilo sanga lea na mataamilo toi ma le fionga ia vui. O ina o iloa ai, o le matua i to a tele o tamali i faa mahoni, o loo fai ngā ruenga i nisio ngā ruenga au fia ila hotels. Ia la lau whamakala la wafe aku i hotels. E le whapia fui a mea ua mango ngofo i hotels ngā kau whau le ai. True story ala utala lea. Wha maru lua tu fui nisio ila tau lea le a utala noa tuai. Ia o pe afa pe tu te manana o ekipe low profile fo ile ia malia ia e te tau a le fa alo ile te tau iai na matou a fea matou no full hotel le na ta o le Double Tree i California o le hotel le o le Hilton hotel fo ngale kekele a o le ngoa o le owner o le hotel o le Double Tree le e ia ila le tamafana wo le tamali i Samoa sofa ia talo matai ia talo Ray ia alona mita ma so fa tu anaiti a le usola le tu lofo makua mawalunga ma fa tu ina le hotel a le hotel nei ta global hotel le asi urunga li i America ai o peir kamalea o se akali i mongi lava o le ungali. Fa atua ina.
e mori mau uma le vaenga wha le wha tuatua le tua sa mo utasi la utala lea. Lea ngo ina lea sa la tau no nofo ai. O ina fo isa whai le function tele lea sa whai le la tau corporate dinner. I te tonu o function rooms. I te tonu level hotel tele le nei. Na o alua tuma o maua wha matalanga o lounge ma meo o studio room te tele fo i VIPs. Na matua tali malo ai ma ave le fa alo longa ma walunga ele tatof ele fainga malo po le pati na out of atu leo ako e male wadi ia ngala ko faia kala e fo e mai loa kuli laudi tatia la le na pa tu telefia focus ai I winga le ngole wadi ia ngau pule o ala e faita e sa ore upe fai kalingo au pa la fa lo la mo wa ngai kanga kai ai focus pe la utala I tamali I mal tatou watunu ma le latou tautua le ango I o ke fisiringia mo fa yaku ai o le matua le hotel le tapotri kama ya ko sisila mai kama le lenga mako ia ia tele lava hotel lia ai trade la lo le Hilton Hilton Hotel which is a global 5-star hotel o le winga o la ufa matalanga le ngai fia kele le HRPP le wo vai ku ngai fia malako supporta se lau mai le kakaa ma le ai ngia o nga o ngai ka ku ngaka ia le wo fai atu e sili yaku le kaukua le nga fai e talo tu loa manisi o ila tou I hotels e sili yaku le kaukua le ngai lo o ele ai ke fia ke lau ka amai ai nga o lau wasa I sa mo le sa me o fai yes le si le te whainga ruenga I Samoa na o lo ai yafu I mea le malo. Ai le eisa u kau kua ua whaia le malo. E le wha tusa ina lo tau wha aleanga. E le tau tua tangata I au whai. Me le ka ura kau kua malo. Upo mongi anga. Le anga a wha kupe le umi o vai aso ia nga ngofo ai kako whainga malo. Po le vanga wha upo whai. I hotels ma kupe ngei. E fai tau fia se lau afi. Yes. Ke roa po kasi ko inga penthouse ia I ko kongo hotels ngai me umal po kasi ke roa pa u lua afi ko afi. Ai na no fo umai tu langa e au ngoa ma se ko kava umai la to. E mo isa lima uma iai le committee ma tu langa uma. Ai le anga e iai le kangaka nga mafua ai nga kakala umalava ngoa matulang o faila la utala to titi hotel uma yesa lesi apo Hilton le maanga le mai ko nga hotel ngi elingi mo hotel ngai pio mo hotel nga le kede nga e aru ave u fangu ngumi kama ia mo 5-star 6-star 7-star hotels a o ka ko kama fanga u Samoa o fie fa nga la por kala me ke mo mole ko la faftai le uso faftai talo masio talo rei mitai masio faltua fa fitai fo isa maria nga le la tote alo lofa to tongi wai le ngaka ke lele pa u mai ono damalea ai ai sa maria nga le nga la ko ngia fo I makava isi expenses to si silat no foanga nei le tali malo ai tangata America Australia ma fela lau ke kali malo ai I kako fainga malo matangata e auto va atu ele faingo fie ele mamala fafte jel mal do tamilo fo la ile ai mako fo I singi Australia mako felo ai mastasi fo tama leva na tautua to fa vai fale maiko la fo e tautua ai ko kiki hotel so mala ye e yai tatu tama fanau ai lenka mai kanga o ka kan makwa mo runga ko wa leva fainga ruenga fafte il fa maoni whaafetai tele lava. I le tautua. O le kala kusi pa ia, e sidi e kukusa le aso e kasi makausanga e afe. Le langa le uke whai aku ai, o ele ke pisa, ma mesa o koui Samoa. O koui a le ngare ngofo, e whai ole le o se tax a le aku ngu o maua mai a o koukou ke le whai ngaruenga. Nga o kou fiola I me kalafo ko kangaka I aku ngu I fafo.
nga o le ola ai ka lafu no it's about time e fai ko foi sa kala kulo ele a fia fu matangi ele a fia foi o to o lo fa maoni na yo tatu ainga la ngofo o lai kau kua le lei fai le lei le tautua i la tau inu uma e kalesia ele o kele maingi kala a o la fia lo lofa ko yo ka ko ainga a o ele a fa nga mai HRPP fa tola utar no le la ngol makua over tele o tona le ko ke fia e lau mai le mele le fai so e kula e pa fa mai ole au ka au ko nga au ko ka ma me uma fa pena ai le ai masina au tu lo le ngana sina au fasi pa wa se tasi tu lo o alu le tau tua ino le tatu o tunu e ke ngofo fo ile ngu le ngi au me fa le ngu o faia ai nga o lo wola pa mu solo mai ai solo so ye ia mo ku ia nga o langa ki faia ku ia e fia kuila e pa kaukala mai ai wa okupe mama me uma o laia ngayanga ia mapule nga ia kai misa ia fia kuila e pa fai walanga lai kele ang kupi io ai wala le oso mai ai ma oe e te oso mai ai I lunga le me le monge oso ai you have no idea le sacrifice mar kaukua ka ngaka ia fai io ele fai fo ila fa piko mangu ya kasi e vai no mamalanga tu fo I maleta mai a vui e se le anga le leio nei tangata ia leu te tango nei matu na le fiu ai ko akele na few people ai to tele love I la tau oro fa ia le la tu tua la le mo le to ila fa malo mala fa afte tele ta ma fa na uma le tato watunu o lo so se tafa ai mesela le former military ka veterans la wali ia sai tu tonu le taua ma o kamai e mo o mia le ko ngal lui sa mo yes la wa yai ko mai manga va fo ia tu so swani se ka wa vakun ka ngaka fa maongi yo fa ku yen ka ngaka fa maongi wa nga o le ai ore wa over le ku malako wa venga fa ilonga ai o le nga piu le o fa maongi le se memo ya tu langa le na o le tatu a matanga fo o le nei por kala me le va ngol fiafi na on tatu watu wa fa ti tatu fa sisilanga ya malolo nga fo I mai fa fe lo ai le atu ka ku ko on le ka ku o le afa wa uni so tatu wa tal noanga ele por kala me le va ngol fiafi ma si tatu wa fea ya va nga lai po le pe isia o sili lo mafofo ai sia o tua ye na fa se sau noanga fia me na o me mata afa fai se fu nga I mingi ska ye ko lua ai se a ngu ile observe o le se article ko kusia mai ile melia ai o matua unga piu lava matulo wale o matua ngu sakalia le page le government page where are all you guys fair auto yai ne time ai se a o to feto lofi matou la lafi so loai o fe tatu articles na tatusi ko kiki ka ilima mingu ke kusi mai le article ya la audi e o to tu lo sa mo le upo to ya to o le malanga o la audi se fale le ta ua a tu fa fonga la tu ele kusia mai ele newspaper ai se a o to nu we le mase se ofese article to te fi we la lafi to te fa folinga e fa ai loa mai ai le tua yala lo to fa ai tu au mara to la lafi le anga o to loto ile sunga la au le mali tu o to u mai to te la lafi e le to lilo la to lafi o la ukala nga ya uko e le ai ma se ko lilo se ko lafi o matua I obvious o matua I manino I lumo le mutinitini o le la le fa ai tu au loto ele o le fainga o tau tustusinga o ila le upinge fa ma wela ukala le uke fai kwa ele fai ka winga sa kuskala se uminga kuskala no tulo wa with much respect ya ila ko fai langi mas a ko o kanga mo lawi asa onga a o ele wa fai si leva na e to fai mai sa dala ya te uma e fa pe mai o le ama le a ele ia ni tai a o le a le wo fai tu tala le aki e kopo rubbish anyway
E lea lea o ngā e kau mika i mai eilo fia se rau kausanga o sau kuskala, ai ke corrupt. O te leo tala noa atu, o ni tātou experience whaafasala lau. Kasi ale mele o ke kalangoa kuai, ai sea ua ngungu o ilo ngutu. Ai sea. Ai sea ua ele tala noa, ua ele whaasoa, ua ele tautalai. O inga lai fua iai le meo kuskala. Kusa pe fo mer kamai kiki fako afa u mai kuskala ngafi a asau kau karsao. E sidi aku ilo o ele wa levanga e di aulu. Ma e su e mea. Ia ma e fa kafe ya malau o kus e ngaka ya Samoa. Ana le ni social media e le lo o ma tu tangata oi. Na no fa yetu. O fea o do wale tu sia mai. Ai sia o do le pressure ngai fia me. Fea fo ile skenge fa ili poki le fero ro isolo. Malona fianta mai fo. Fea e ai. Sia o do le o e fisilingia. Sia o le alo e fisili. Na mo ele alo ile si o ele kamare kere fisili u kai moka Samoa. Alo e fisili wa o e ngo merkasi fa fisili le. Fa malolo pai mala fa. E sia mo ele alo e fisili fia me. E sia o ele alo e fisili fa lo mavainga. E kele step down, e kele fa mavai. Pe o nga e fisilingia la audi. Ai sia. Ya. Ako ngurela ko fe korofi ngai fai nga wo pisak. Ato nurela ato wo nei fa folinga mai langa le wo pisat. A o levan te tau ono to tu lumor fe ko ol pale mia. Kui. Oi le official mingiska kui. Oi le fare mai a fa ora ka ko fiki o le kui fisiri ya. Al mele tupu. Ya esa o to. Le la ka ngoi fa ya ko me sa ka sia ko me sa on mele ko ki finga me ya. El tasil to me sa o to me sa. Mo umin to fa sala. A o la me sa. O ke le corrupt. Ia nga. O le ese senga nga o le sa alfa o le different now tato. To te umir nga ruenga ai o te le corrupt. O le ese senga nga ka ko. Iyo. Pe o te fou pe o te a. Ele ai ele te tai. Iyo. Tau si sila uto. Nanga lela u te tau o te le aro lea te la au. E hango fai ako. E mamae ke le la umafukanga mingi skao ngā luenga. Mamae la umafukanga mingi skao leo. Sa vāvala lakar so kanga mangisi o. Ai mese ngisi o ila kou ia wala vea ma le ko aiva. Ma le leo sfuru mai. Mamae kele mako mafukanga. E iei fo i mea ngā o lako fisosoangi a uarua kui Samoa kele ngā kia. E oi. E iei mea o te le ano le tātona la au aso kai mea o ke malanga kui Samoa. O te le nā tia ia utu. A kausu e se hava ngoa le vaa i salafai ma mea uma. O ke haru i kairo ofisar vaa karangoa karosanga. CEO karosanga. Even o ke karangoa ia olo. E le mawangi ngai vaenga stand pai a koise i o isa. Ngol tatou vale leile na ma le vatangata. Ele a sesi o kou ele alu sau mingi ska po sau fai pule po sesi masange. There are things e mawhainga help. Lala ukara lenga whea kua ngafi. Mana ia yo sau noanga nana whai e vui ilo na ahinga. E mawhainga o fisosoangi. A manguia le whainga le wha moe o ke fisosoangi. Mea e mawhainga aru ele fisosoangi mo kako. Ai ele solia ele kula fonga. Kako iloa le esesenga. Le ala na tau te leo iloa mai, le whainga ka fo ia kia. Le anga ua lusi ai ma whainga uo, ma mai ma whainga uo le lei. Kou ke leo iloa po o kuskusi mai mingi ska ia i kua ia kia au, ma whai mai lo la kou whaasea, ma whisiri mai ki ofo. Kou ke leo iloa po o hepen ngā mea. Po o meri mai mingi ska, wai ese mei e mau te whai a doi luma. Ai tau te leo iloa po o meri mai mingi ska e kua pe asiaka, ki ofo ia ki oe sot. Ai sau ngai sa moari choreka ki ofa atina oe ma mea uma. Ale o te whai atu. Whaafitai tele le whaalo. Whaafitai le angare lei. E peifo i o ngō kou malanga mai ngi usila. E maha kou ke le alo e lea kola au ale uma. Ave o kou whaatina pu e kako waka mori aku maku whaafikai. E le ngaka o le whaatina whaalanchu momongo male mei laukanga. Le anga o le tātou vātali malo. O le tātou tali ruma whale le ngā whaasamoa. E le hawa whakawhaka. Ai a whaia loa mea e soli e le kula fongo. Le aila ese roa ka kou inga. Ia.
I may be okay ask is if sosoangi, but okay le corrupt. Anyone and all of us, ele ama se se o mai mo mai, ele ask se kangaka se sosoangi. Am I right? If asa oala ukala le ukifaya ku fans at te ya e fai sau love ma sau like. Ilungor ka ko pokalami. Press the love and like. Fai ke agree la ukala le ukifaya ku. All of us peke mau mea peke miliongia. You can always ask somebody for some help. Langa it's a natural thing o le olanga. Yeah, ai le koe amaya la meanga. E ngongo ki ai makakau mi ai le nguku asiaka. Pe a o ngoko faya mea i le whekau. I o anga mea li inka ko ki ngā inga whaakasi ka ko whai ngā malo. O anga mea nka ko ki ngā inga whaakasi mai. Ai uma e ngai ngau e li kou aulo. Ma kou ngau e wha sa kaulo le sika ngā kai le sala. Ma whai kou milo milonga pio pio kou ma ngā ole mau ke pio pio koe mako. Le ai e le whekau. E le whekau, that's wrong. Po uma foi ngo faiak. Po olo uso, po olo ko finge, po olo wa. A o vai ku e solier ku la fongo a ngi mea ngo ave i lungo le news. I am so sorry. E ke alu ai lungo te ia. Yes. Ele ma fai langa fai ele si au fia kama mai ele au fia media fia ye ai so mea. Ele ma fai ngo fai. Ale nga o ngala vela vea mai au le uso le sia di. O kere pisa ko ia. A wa kele ale mau mori mau. O ma foi ngo fa so as kasi au so fa sala lau. Ma fa so winga le vili le nga urua i vili mai le vavea nga kopu e fa le lave. Lau mangu ia so mai le uso le fa sala lau le. Ai sa kele kau kala nga mea. Ai sa. Mangu fo ile magic question o lo langa fa sala lau. What is the hardest thing about this job? What is the most and the hardest thing about my job as a fasalau? The hardest thing. O le mepi ko siling whainga. O le kaimi e ko e uma iai le maka o le mea kau o fasalau. E uma iai aki oe malo ainga. E testa i ngā peki kau karsao. Yeah. E wo ukaranguak. O le mea piko i whainga kā le ngā o le ngei ngau au nganga. O le kaimi e uma e ngā e break mai le news. Oh my good boy, o la uo. Oh my goodness, o la uo le wasau wele. O la best friend le wasau wele news le raid mai fea. Yeah. Yes. That's the hardest part o ngaruenga lea. A o ngā lai testai oe marofia kama a marofia karangoa mai au experience marofia mai wale vanga e whasara lau o le lauia ia a lauia ke corrupt. Awe ke fia sau e ke fia lauia ma e fia kama a e makua wha makua o corrupt. Yeah. E wo karangoa ku wha alawa i kele a whai ki ngā ia oe e hurts lang o le memongi, truth hurts. E wo whaasu, leo wo whaasu hak. Longo fia o whaakawinga oe. And let me make this clear. To lo le whaafonga le tunu. Ele not for once. Ako fia mangao. I can ask anai le fionga le li puli. Se ia fio mai lunga po kalame ngai. Le anga le whaafonga mai fia mi. Le whaafonga mai le kamai ka ipale mia I kaimi or whainga malo a o alo ia. Le mau folanga ngau ko whaia mai le Blue TV. Oka ko folanga le ko ngiang whaia. Yeah. Ngoa I mea ngā ka kere fia karangoa kuai. Ai a whai kau ke kuri lole mea ka or kangaka e kau karasao. Ia leo uwhaiak. Le whaafonga mai le komiki a le fasting ei au kilangi. Le ko ke whaafonga mai. O ai le whaasala lau ngā uma e ngā koua ngai uma iai le amakanga. Whai whaasala lau ngā mare forfolanga e whaifua. Ai uma ku ngā laku le imeli. E whaafonga mai le whionga blaka plata I wau mau mea o le urua I kai fongo le ale fast au kilang. Le angau kele alo kele pepelo ia ukala e whaiak. Asiaka e kau karasa. Ai a whai ke fia whanga mai o kou ia. Ia ka let's go that side. A ole mea mongi le o ke whaiak wai. E ngā ua a maka le a fuafuanga o le fast I ngei au kilang. La e mori mau fo isa vea I lau tala lea. A wha moe uma ngā wai uma mai runga po kalame le uso lea. E ko kisir fia. Le uso lea buka wa whamaisi wa riu. Kai mi fo I ole. Langa ole fast pe ngā fua I ngā koe.
e le i pase ngā wai uma iai whai wha lauiloa o whorofolaga e whaifua ma lea le mori mau ma ia le asi se tima ma oto uma la ukala leu ke ka uakua a le ale men kupu e uma e ngā e kua kulea fia fo koru afe mo kupu pili i meli a kua ka mahalori pili a o whorofolaga ngā whaifa mai ea o fisosoangi mo lea vai ngā wha whai e uma e ngā whiko ai o kou ma pili koru afe mo kupu e ngā vesi ai ai ngā kokongi ai na mafukanga. What about Tauta Iai? What about Blue TV? Wa iei se me kasi wa kong. Ia ranga. E se ngar nga. A whaiwhi o whaafonga mai ei o koui kongo na mafukanga. A le whaastar kako ai ngor whaakua kua nge au kilangi. E wako kara mangingo ako. Le anga iei fo iei si e kingo ya e sau ai leo ia kupu. E fo i si a lope fo inga ngofo ngofo kong. Le wako kala mangingo ma fora fala. Fa fonga ma iei Samoa. E se penge apa se kasi anga whaiaku le Blue TV. Le anga a whaiaku a asiaka e whasalau fua. E whasalau fua. E ui hele wau se pule le Blue TV. La iei fia ngafkasi. Ai kou ke leiloa mai. A umango u whaiaku langa e. Ki re kau whaiaku. A uma o la ukala e whaiaku. Nga uma leo ngau koe aru le sufi ko wha le fionga le pule. Alofa mai a whaifua mea kangakaya. Mai vai. Ia nga sau nga lolo mea leo le fionga i le ngafakasi. Ia nga orka ki le lang kofa. Ia nga whafonga mai e se nga ngau kako kaukua. Wala ko ke fia karkarangoa mai ma ko ko fia mai ia ko experience fa lau. La nga hele mawhainga ko sacrifice se mea mo kangaka. Tatou le malolonga, fo i mai whawhiloa i le fionga, le sunga le ataua. I lunga le tatou porkalame. Lei vai ngā le fiafi. Culture and create lasting memories. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te faonga ina so se ta vale ma bawailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile ta vale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe mamuli e te foil fal tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yai le fa mama avenga ma de tuolo yele tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Jabure wajile o joy joro bidu jon jarali July lima ile chau fa wa le Blue TV mal por club le chau te yae o te fia fa ilo atu o le ua to ai tonu u sa for lau Godfather can wait. Ya so le atawa po le chau ina fa suti wa fuai on tatu suti ya maswinga le le o program fa tano fa joli to ai tonu me lo so ya so fo mo ya ko fa vai malai ya po mo ko vo la ko ya fa fonga Samoa yung kupu mo ma na ko fu kama kinga ma ko fai mau pa anga kuma ya fa karo fa ku nge fi mo nge fu ya so fu mo langi ma se le manga yo lo fu so ka ma era zuki pi wakau pus kanga ka fo lo tong tang yo fa fo wingo yo kwa pe fo ka mo pa pukis la yo tanga taia mama wa ni atu ro le di o mo kwa su ya ko la mo da sia ka nga lo ku ngi ya e ke mo le fa pe nga la ko you live here as a man return as a superman Hermano,
You live as a man and you return as a superhero. Nga bako se bia na ke foi mo Superman. You want to lay it super. Panele super rugby. Ia whaktai. O te le tau se luatu. Pēn o whai atole. O awa kele le suki. O mea alofa so sa ua luatu a Utah. E yeise o brother-in-law sunga whawhengai ngai a pasta Terowena. A te kori. O le ngei whai au sunga whawhengai nga. E mako a musu au ke fo i mai. Ai le makeo whakau so suki fo. Monia. O te whai atua iai. Se maria lau sunga ri. E foi angai o usukirai o mai le ai asiata. E le ai as long as ke sauia ke au. E arua se o ko fingere le faikaria ia manga me fa kau mo oi. Paua io me fa kau mo oi. Foi feo le. Ia foi feo. E aru avea o le falenga fa kau wai suki. Ia le rai o suki. E lu le le ke fiu nga ba ai mo foi feo. E kase o tangata fa pa ina. E kase vai feo ka nga sui. ke fiu ka ngala usui e ka ser va le kamanga ya lei mara tu foi la nga ualu o te alu foi le o te le mana o va ai mai ka ke manga ia u fia malangonga ka le malu ai o te le mana o te alu po le alu tangata foi le la ko fia malu ai le langonga ai vai la sao la langona le le o una le le mamalu mo le ia foi nga misi mo sunga fa penga e o foi a longa ka sero vai o sui ai o ela e talu ana ta fai por kalame o kile langonga lai si fa uma ukala ele e na fo va ve talu ne ta fai por kalame o ke le langonga se langonga fo ile le fa le langi ai paula le langonga o ke langonga ke le yo o ka o le langonga fa a pisi kanga ka fai pisi ngisi usa io tu so stanga ta pisi fo mai doctor PhD professor le nga ko ngwa tu so langona na te maua mai o tafa o te le langona se langona fo ile le fa pe o le nganga o le tu o fe mingo ya le ai pe ai sa fa iloa o upunge mai lo mafofau intelligence fa fkaia or kaka he's knowledgeable e pe yesu tu malo suafa le o lo falanginga e lungo ka ko proclame Godfather sa ola o le ngonga ngau ke mo ki ro nga ngolo ko formalo e ka ko finge fo ya Caroline e wo longa nga bela PhD ma nga professor porque o pe mai mau ngai fai longa le aku ai le mai fa nga ia o te le lo le fa mai tanga tari fa mo ko ka ngonga ri misa se ko ka yang e po sa ori po mo fe fia fo le le sia tu lo mai kia ia o fe o mo le o kang fa nga fu si wo le nga sa mo Harry Truman ma pengi hoila e te se le fia o el pengi nga kuskusia el peskengi da Amerika o ila no lo ai le ala le pinge le la utala te fa tu ai pe tau le o mo se nganga foi le la ngofo fa suki e nan o fa yatu le nga no fa pea o musuia o le nganga e tau filo fusiwa na se tatu fusiwa tai au wala nga o kai au ka ko na te sila fia la na mai o mai tatu me alo fa mai o masauni le ala le lu fa ko ele o musuia ele o mo kele le nganga ai pe o le tula ale vai e kan ko mai la o le musunga le la mo ya bui ta tonu mai la e sau nei e fio mai nei bui e sau vui mo son fusiwa tau te ia musunga le nga ko mo ka wa bui me le ai e ta tonu mai o kere i fai se la power ma lienga ma bui o le aka ko fai suki le nga o le o man ia le fatu mai le sunga ya Godfather au kere i fai ala ya vui fai sunga tau te ia ai ka ko mai ona o le nganga le ko ngeki e tau te ia me ngi fusi o vui ai ngo fa pe wi ke mo wale mo sunga nga se ya udia ka ya ka ko fusi o mai ngo ngale ngo wale mo sunga o ka nga mai ka nga fa fusi o e ba ko la fa kai le ma yai
Ya, wale. O muso ko fa ka sisi so wala era fongi ki kilo me fa pe. So ki kilo ka po ave se ka fusi wala nga ko mai. Yo nga ma fusi o mal peng. Ave mele anga so kare la fonta. Ya. Kai voi ma ngai me nga mai ki nga ya susi Antonio. Sa mai o fa pe ka fo ki nga ya tapau. Ese uma o fusi wa. Pawale o me alofa na mai le tama. Na o fusi o oi. Sauni. A oisi uma ro me alofa na mai tama ita. Yo la lo fa mai nga wo kele wo. La ese ele o sei kule anga lo que fa koi. Ai ese foi le mai nga ele mai nga fo ngare pio mi mo mai mai io. Me fa mai le ya kau. E esa uli so mai Godfather. Ko pero que é que lengo. Que mai papenga ala sai kusikong la sai kusikong Godfather ya os me aro fore mo oi io e fatu anu mo nga marka unga e sa una ngonga ele yo me la menga ya pe ya le mo ta to wa so chainga male fionga ya vui ya fa fera ya tu pe fa pe ole mo sta tu so chainga malo le so fo mnuia ya malo fo I fa ta United ma farfana le mailo mo tele ni te mi ole auli atano fatu no fo vui ya fa fero et fo I lauto fa le vai malae fa pe fo ele sunga ele ya taua pa malu lu atu so le walu pon po so le ukali ya ai le ma fa ona ole manatu atu le tatou maftanga le na e fa le oina la vai la sona na fia set e uma le ka vai aso ngi se longa o ke alu sa mo fa ko ya ole pe ole winga le na le mfair fa ngaloi ai le la sa o asiaka ole ka kele kala ngoa po ia fusi wo le so ya le ole fusi wo le no fa yeda na fi wa utawa ya ta fusi wo le ngol fusi wo le nei ya fo yona o lo silfi o fusi wo le nei le fusi wo fa yona fa ta wina sis ali le fusi wo le lanu le ona ole lanu lo le ya wana o to lava fo ia le ainga o le taute ia e po le Blue TV ia ai fa kai o le o mangongi e koi ma ia o folo fa filo e toi lo lua sa se lua I tonu o tatou studio ia me se hoi o le producer ia e wala e kausa o le producer o nai na le producer ai fa pe fo fa talo fa toi le fa funga anga lo tele lo tatou tunu ia ile nei vai nga o le fiafi ia e wi ala le fa ko u lo ngei o le sa ye ngi me alo fanga mongoki ya ku e ngi kausala ya ke o e kusai ole a for ko lua le nga fa mule tu nei an me sira la le lo sa ye ia me alo fa monoti ia au mai le au fai fonga ia le ta u le na ia Godfather fa pe fo ia sa u ele o se alo fa fo ele o se alo fa mo o le alo fa pulu nau ona I tatu tangata ia ai me se fo I ona o te tua fa au pea ia me se la vai a Godfather fa pe fo I el sunga ya sa u I le nga fa lolo e lua mka upo fai me mo nga la ko vuingi o le ya sa o le ele ai le la ufa manino le ya ele fionga ya vui e tu lango le so tanga I le nganga ia maftanga le nganga e talanoa anga io e musu atu ya le nganga pa ia ai e longo fia fo le tangata o sausi fa tonunga e fai aku ale fai aku e ko me se mero le o pe wa nau ta ia ma puru nau lo na lo to fai lo le temi nei o yo le o le fa fitai le fusiwa le te la ina la ngala mo Harry Truman o le museum le ale peleskenge one of the longo peleskenge America ai o le tamba fa sau ma le tamba fa me melo Missouri e lua me ke man ko le peleskenge o ia le ngaringa umur ka worongo lua la inga wo inga pomunga ya pangi fa ko pomo ya pangi mo ma ka fangede ka wole ma longo lua ina fa punga fo do your best and history will do the rest ka pe o pure le fa so ka ko you do your best and God will do the rest ai don't ko fa ku la ba ngolo lua o lua mai o Las Vegas mo fa lua 6 ya Las Vegas ia le fusiwa mai vui o le fusiwa nga ka o ko ka o se o team o tautai nga wa sa ro mo le
o certificate nga o e ba ku ngi tau tai le la fa e ko ya o ke le fa ka ya fu mo ngo sa le a fa e ko o 16 year tau tai ya Moni ma maoni le saunoanga ale sunga le tawa se taimi o lu te su e ala o tale nana pu e lo te sa pu e le ngato lumo le mota o Truman i o Missouri asi mo wona o senda tu le ya misa o mai lunga le ngata le au le la au le na o le la au o silia fa mai le fa metalanga tanga tolo i Missouri more than 300 years o le la au ai fa mai la e au ka fole wai au ta fai ta milo me ya ile poloka na ile moto te malo ta milo me ya pe ama se fa se lo mita le ta milo me ya ile moto Truman fa mai la ya so ya asa ta malo sa vali la nga walk around ya na exercise ta ya umla fiafi e le ma fai o nga misi le sau to o le la au le o ka se la au mo va tu le to ma tala noa ya e fai lo la wa fa pingi fa ma ai mi suri o le talking tree okay al ka malo fa mai fesili ia ka malo yang fai unga e aru fo ika u ye le la au le mea le o manga ko fai pe yo la tala no ono le matua te le ora ka ngo e mana tuala na matu fa so le wa mai lunga le mota le o Truman le pu na no pu na ile atalia au te le lo ya misa pe a emba wa ile atole la au le na ona vanele ilunga o le tala anga la alu te malo e tala no yai e le mafainga pasi langa savali ai le ikoko o le la au le la o fa yai male ma fa manatu ilunga le o le footpath ngai luma o le la o le talking tree ma le ato te malo le to oi fa mai e o fo kai milenga sa ungi fa ilanga decision fo ile o pomuinga o Japan na ta milo fo ia lu fisili le la au le matala no na ma fa sole ma vui ana itamali i Utah sorry Missouri na o sentinga kunga le ato le la au fa mo misa no fisili le iai il o ma fa sole ma fionga ia vui i tulanga fo le faunga ngana ia tatou Samoa ia le tala malama o nano mai ia le savalinga ia na mata mai ele vui ia le savalinga fo ia le to ino le fle ava malo na fini o le out ia no mai le valvolusia o le fau le ala o le faunga ngana matulanga le wo vatua na ia ta ia fa mo le misa ti tango e tu watulunga ia fa fitai fo ile la au o ko si sila mai ai manisi o tai ta mai videos na wa ia le taimi la le au le akale le esele la au le lango le rumor fale au la au le au tafa mai ole au te lo pol la wale e tasimisa ai ke vi foi lunga au le tamale te to mai ai kama ko ngale la ngai le tu rumor fale le tamalo e ke ka milo mai a pe fa se la mika ese mai le au le poloka le ai wa fa so atu nei mea o le winga le ngafaila ukala vuima mali atawa le anga nga lead la fa matalanga ina o matu o atu le museum marka malo Truman tu la fa pena le la au tele le o ko wai sila kulela tautia for my more than 300 years and nala na faila utala o na lead le mele o le hase me manga kuai o yor kai ngai faia e manga kua o ingi mea le leipe o le a manga kua o ingi mea le anga i ke whaia. Ia ai bo ma fa so ai o no le fa o i le o lo fusiwa e li uma mai le menga mai lo fusiwa le ato. Ke por fusiwa pa me o pengi le pengi le fa nga peskenga ia le la fa ai la pengi so se cambia ke o mai. Fa kai mo pengi fa kai mo fusiwa fa kai fo mo le. Kala angol la ke rangra me ku. Maka kungangi maka kawe la ongi ya maka kunilei o fongi o mau o kulisi o si la ongi su engi la o pi ai ele o se mango mele ele o se mango po se ku avar mele ya o lona fa taua ya tau e matua fa pele le va inga e Missouri vai fa le la langa mare mota sa no foi to maro wal plesking ele so Missouri e kai fa pele la au sa
e whenga e ka peskengi le kare se a hinkling. Anga wafola ma kipil ma vesela au ai whail pure la ala e kai kongo le tapina kor kami. Kai whapeala whainga la au leva o fia kausanga po se lau e mo kupu kausanga la au ia. Asa kipila whail pure la. Ia. E whapena, ia wa atatu tala noi la au na te sila fia vui, le whaunga ngana manisi o whatu tala tununga mwhaina e au maia tua inga so tanga walanga e hilo ka huo mea. Iyo, pio le fisili anga i le tō whama tua, wai pie e li lifa inga le aranga i o le peleskengi. Ko o le la au, ona o le la au o matua lo na soifua. Iyo, ia mwhainga sa ngō mai vui rwanga le. Malo va te asiata male ata e taua i o vaenga nei. Pe fo ona mai tawina mol mo wina vaenga le o tatu fasoa i le so. A o nei tangata uma. O tangata e tali tonu i le tua. E makuale aia ele fsiringia le tonunga o tangata nei i le tua. Se fala ufa mtalanga e pea ona ufa so atu asiata o te ili tata ia i se matai Samoa ai tua ne ilunga ai fai mai e kele kai ao le ku ai le se meng mau ai Mali wa li lifa al be kong le a fa fonga mai ele tua me kong wale ka o le fai mai ele ake ko so i ku ke alope le anga o le upumoni atatu tilo nei il belele telo tala no ia tatu to manatu lea i upo o tatu tu ama tu ava e sisire kaka kwa ka kongu ile kuele ile kalisi isu keliso la upo ia so na taisa abia mata ita i ole malo tele o meleke ai alu fesili ile la au tala noa ile la au le taimi ile faia la na fai unga lona wi ai ile tali todunga olo o yai le nganga ole tua i me na faia ma fa ola ina ile tua e ngana mai la e pe fo na fai e nisho o tamau tatu tu e a fainga ta se mata upo se ainga no le fisili tu nga mau o la tu matua a wai le ma faina le ngana mai ai vanga nal tanga ta vo ile le ua le mana muli ile ato to le o nga le tua ai sau au mai le tal tu nga va pe mai ise o menga ka o le fo ku ele o sei fo itupua o le tali tonunga o le tangata. O mea uma na pausia ina ele tua ma whaola ina ele tua. E ala mai ai le pinangano le tua. Ia e pera ona tsaua. Le whai unga na whaina ai o le la au lea na nga i ele te tai o le a fo i o le malo meleke. I le whatatau ma le fofuanga e au na whai. Pe pola au tatou tala noa i le whaunga ngana. Ia. Ai pe no foi atu asia atala no lo fai la unga fe mai se ke le aka ya ma men kupu le ku ele se menga mauai ya le se menga mauai ko vale o le nga lai anga le ai ka ya o le ku e pe le winga rota ele ma foi no tato maua le anga lai valo ia mai ta ya o le tu le me o la tu lai mai le mana ia vale tu o blon e se ka o me io history ai afatu se kusel tangata ile winga le lei ma winga e ato to o nga mangingo ale malama pe o kala ale ku kau kala mai ngafi mo le so au le so fa wai kaya ilanga falo malo fa tai ia mana yele fa to fala inga moni o te yo ele sau noanga ia o ngor kele angi so faila nga ka ki yel faila nga mo ai faia nga va nga ar kele lo isi faila nga ar copycat tal mele u fai o nga sa faia les ia o faia ko i fai ai no ma se au ili ma ilo le ana le ai fo ina sa sanga o man o na taimi ele tau tatou le nei taimi o le upu ai masangi ai anga le ia nga fie le ai ngai ele i fo se ru manga i pe anga le ai o ngai ka pe ngai le ru manga i longo winga o anga ngafi nga ka pe nga mai ai anga ngai a o ngai e ka pe ngai ka ya ele ya la se vai ngai a me na fa ya ele tupu ele iso na fa tau na fa te atu al fa sala longa le te uto e po ia te u ia au tatu ia ile onga tono proclame tatu se ero le tatu mta u fa soa tu foi lunga le tanto fa sala longa sili fa mo le lo fa taimisa ia ole fa sisilanga le uto e vatu mo le ai ngol fa tu Sydney Campbelltown ia ole tatu fa linga le sa vatu le son da file uto tu na tu ile vai sole nei
O le awhai le tātou rua I whailua inga I le aso lo ta ua I lalo le aso ono le a berila o te telitonu le aso sa a ngafua nei. I le nofoanga o le Wendy's League I le 5 Smith Street ia Wentworthville, New South Wales, lua tasi wha 5. Taimi o le awhawha le fiafi e whaailoa atu ai ma le whaaloalo o lo te tala lea manoa mo e fia awai ma fia ofo ina mai lau au onanga a wale tātou komiti o tāpenanga Fast Sydney ainga. I le ava mo le whaaloalo o le komiti whaafoe filifilia whaamole mole whaafiso tai i le whailau tusi o le komiti o tāpenanga mo nisi whaametalanga. Jarlene Vicesio i le mobili o lo tu mailunga o lua Iva fitu, tolu fitu. Whaafitai se nia elefono le komiti o tāpenanga. Sola muai uso tia kirifi. Ia malea tuvau matia vito. Ia whaafunga mai tātou sini o le whaasisilanga le nā. Ma o tau mai le fast ainga I Campbelltown I Sydney. Ma le mawhitanga ia o lo iai. O le aso fraile nei, o le a talai nai, ma whai ai le restala le tātou wa onga, ngā ngana tū mā nganu o le lupe fufua I vau ese. Ia, o le no whanga I whai ai, fitu I valua Great South Road Aukilani. Manukau, Great South Road. Fitu I valua Great South Road Manukau. Ia, I Aukilani, Manukau City. Whafsanga I tonu ama le pamu fo le shopping le iai le Lone Star Restaurant le whafsana I ma le pamu pensini le pipi le na I manukau. Kolosi mai iai le Curse Road. O ina tonu lava iai le tātou address lea. Ia, po le malumaluta po el Victory Power Ministry. E te tala lo iai le tātou restala lea le aso wharaile, sorry. I le tā o le valu le afiafi. Ia ngā se furu po, ma o le a whai ai fo I ma le te talaina o le tusi ngangana Samoa. A le tofa, tavana, vaafuti le lua namulo ulu dokta ngau tavana. Ia, o se fo mai o le whaatofa manino, e le ngato nisi o na to mai, ia isu enga, ia aanga wha Peritania, matulanga wha pena, e ngata ile. Ia, o le ua mai au na tu whaatasia, ma te tala lo ia, lana tusi le nei o anga whaavai o Samoa. O mai ona te tala I Amerika, ai o le ulua I teimi le nei le o te tala ia tātou I New Zealand nei po Aukilani, ia o lo host ai le tātou wa onga o le lupe fufoi vau ese. Te tala lewa noa mo so se tasi. Mai a fo I whaatau wina I le tātou tusi wha se furu tala ia ale tau o le tātou tusi New Zealand. Mo o tau I Amerika, o le aso tai au le afio mai ai le sunga le fo mai. Lungo le tau te iai. Ia ma wha manino tuai. Ia le no fuanga I wha tau le tātou tusi. Ia mo o tau I Amerika. Ma wa Amerika le iai le publish ai ma print ele tusi. Ai mo le taimi le nei na le lua se lau kopi si au wai atia. Wha malulua tu lai le to tele. Ia o le a le first come first serve le aso tai au. O tusi o le atu toi mai ei whato a available le whatau lungo le tau te iai from Monday. Sorry, not tai au, Friday. Wha ngaru se se ari langa e fau kako whai porkala me le aso lulu. Ai, o le tau o le tusi fast fulu tala. Ai, e te suatu e le launching o le tusi e le address le ua ta uilunga. E ina I manukau, fitu I valua Great South Road e manukau. Ta o le valu le aso wharaile le po. No winga e te aruatu o le mangaia fo I ngā le a taua mavui wa o le aiai fo I le whionga sunga le a taua ma whionga ia vui. E uma ko e saingi I ngā marita malo e ana le tusi. Ma ke saingi I mavui. Ke rua saingi fo I mavui. Maro. Iyo e. E te rua saingi la. O te malo e saingi lumo le whaava. A o te lo o rua o ngā tonu tu. Ia. Whaamore mole to te le la tō wa suma le tatu ofisa na le la. Le uto e whaamanino tua e le o maua te mire nei. Ma ele ma fai foi no vave fa tau wina. Se I vanga na wa lonja lo ia ia ma fa manuia ia I le au whainga ruenga le tua mo tātou I New Zealand.
ia ona faatauina lo la ia lea ma mau atu ai sau kopi ia awala nei misia ia mai le stalai i tatou kuata momua le au lupe foi vau ese nei faasisilaga lenā ia mo lenei foi taimi o le fiafi o le matau muamua la tatou afea tulou vui ma le suga le atua o le lava o te tilo atu ma uvaavaai atu e le o au maia lava i luga ma e leʻi saunoa mai foʻi le suga le fioga ia atu ia fia me na mataafu o kauseseli o le palemiaku i le e pali ia ele Foma. e leʻi ai lava se faasilasilaga aloa ia ua au maia e faapea mai ai po le ase me kupu le migisika lea galavea ai kagaka ai po le ase me kupu le migisika lea ua mafuaiga SOE le kakou le ai ma se tusitusiga e ofa le observa le ia taua le ai ma se mea ua toe maia ese mai a le story e tasi le sa mai muamua po le asoana lafi o la le mau kupu mai sofinagalo le taua na tau le fioga ia vui E sa ole leia, a ka koma i kaunge i e whango whai kau konge. Pe fōringa mai o lo i se whaile kongu le vāo o le kapenge ka maolo. O le kalunga sau ia olo i lunga ma whailoa le komisi sue. Ka ko bai mea i miska ia ka ke lengo whi se ia la ko whingalo. Sau ia sau fia me e o kasi longa finga ngalo mo le miska sau fia me fai fasa longa miska sau fia me fai le SOE le ngalo ngal miska le usa to breaking news just 2 minutes ago wa fa ma vai miska olo falo ma venga eu ficou el manaya Maria. Fa ma vai malo na tofi fa minister. O le fa ka ngale leilea. Mo fa ma vai ari kulia. Tanga. Fa ma lo ya fa fa ma vai. O le mele ka nga fa e miskale e olo mo fa walo. Ma fia me. Lo fa e fa ma vai ngale le fa ka nga ka nga a o fa ka la ni kong. Al ba nga ngo fa kong sole. Quale lo fa ma vai sole. Ko polo ya fara ma vai. O fia ngai mapupunga. O fia ngai mapupunga de lo te bin nei le fa tai tele le fia ngal minsta. Vui la so fi ngalo le utwa sa le la wa ye tunga fi alo minute na mai lunga. Finally ayang fa longo mai le la usa isa ya kuanga ngai le makanga to kalam. Wa do wai kula ka rungo usa ya. Le fa to ama ye lunga just 2 minutes ago. Le article le al observer. Wo fa ma vai fa le ma vai nga. La so fi ngalo le future por kiki e tatou e mai se o le wa amatan tatou ai nisi e mafai ngala ko faia fai unga sao a o fisiri ai se ai fa karikingi ai se ia afia fa mator fai unga le sa tau no faia il time fo ile ai le ia afia mai le to ai vale o join le to asfur malima la so fi ngalo ile asiata ma le ato mi so fa for bel tatu kala no ada film ta ukule ne and I knew it's gonna come around o pala ma vai ga hosta ka wa loa ona o mafuta ma fa wo yai mai o te rola vai na te fa yale mesa ile tau o mai al tama te pale mi se fa ai unga mo ia I'm sure ole whainga sili lea o na tāla whea ngai, ia e mei sei fo'i o le tūlanga e pe o na iai. Ia, e wia o na le fo'i o whai e tāla nisi ma le tūlanga e pe o na iai. Ma tau whatusa i le tūlanga e pe o na iai, ia le whionga lauri al mali e toa. Ia, al me sili tau. And o lea la tātou wawa ai lava iai i le mele, ta o le salo ele ngapaula o mi skala a wha mawai. Sooner or later, the others will follow suit, and this is what we call a fall from grace, because finally, then the next person to resign will be the Prime Minister of Samoa.
Ma lo fa tai lo fio vui fa pe fo ngalo le tau. O le nga tonu le. O au e alu lo to ia I pe no fa yatu. E pe ia le ana var so fu malo lo inga malungo au wala tele va ve sa mo mai le amatanga e sili ale pui pui ai lo le. Tau tonga fitia. Sa mo wala va no ile amatanga. Tu lo wa e na tatou tuli matanga u mala foi po feta o to ia ma le lifa ia wala ngole fio kan bin sta fa le mavaenga o se tasi o tangata sai tonu to I vale sa tau talia po fetonu o as far as I'm concerned na mo fo ila u le so ta inga mai sa mo le taimi fo ile na fa ta de pe tu tuli to iva o se tasi lo minista sa fai sa fa ola na fa noi ma fa noi atu ile sunga la o le male to male vain fa fai e po fea e ia lona lango o fo yolo tu wai peita ia o fai va esero pepe mai tau watu le taimi ole o le fono a ole ala wa ia ruai ia ole o sai tia ma afia I tu langa o fa lave te tupu o le fa fitaila ia te auia o le mea sa ole anga ngafinga makua I ka ko sa malainga anga ngafinga makua I ka ku sa malainga leanga a fai tau te o ile meta o le mulu ta ia lo tu la fono male a wivi leanga fai mai e fia me ia fe pule ai mar sunga la o le male to ia te ula ele kaunga sa o so sesia e fai ni molianga ia e faftai o le u fai lana fa to fala inga le lei mole ngoa ta o le lei o le porkiki e sa moa fa ma vai mar tofi minister fa penga fo I nga fa ia la auli la fu fa ma vai la auli ma tofi minister ia ai ma voi pe tu langa fa fai pule ma tu langa fa pena lo fio voi ma ele o lo uli mala tu na si ai dunga ele o tele o el fa malu lua tu la fio ngal po tela ele a ko wa sasi atu ia la le tu o lunga le lim le la malo lo la lo lima ma se ma lo fio ngal po tela le fai ia fa mon modelo sungal felo tu si fai mata peta tu mai fo ia sui mamalu male mumu mai o mo li ma tu langa fa pena ai ia o le la o fai ele now o le tau te talia se tala mai ia fia me o le a se kau kilo le o misi le si le o rusi le si mingiska o le a tatou va ai ia wa ofisidi ngai o le a tatou va ai pe le ono fa o so ina se si pe malu mai se si o luas fulu e o ngopunga le vale wa ofisidi ai o te tu lunga kau fa so ai fa mata o le a tongi mai se maunu o ile minority o le a fa sufi se si a o ai se si o le to alua se fulu lea e ono avea ma weakest link tanga tafo ile le avea ma so tanga vai e ongo koe kolosia ile kaimiringi e fa tomu ai le avano ministalia pe o le a tatu va ai o le hasi tu ai nga ata o le a move i fia me walanga surely o le o amakanga sioki ka ko kapingeka ele ia makausioki o le ko sa olava fia me e ke le mafainga e faia le fainga maro se furufanga wo yengi o le ko sa olava fa ma va fia me si fa ma va mo ko le bending le ia olo la ko ia wa miskao fa ke nga ia miskao le man ka pule I mo la valele fe ke nga ia miskao kupe ma le mafangi mo olo ile SOE fe ke ngai fia me ma olo fe ke ngai le fange miska o nga kula I la au ka kipile I fange ile kise ma olo wa ka kaula ma ngome ya olo fa ma vai feo luma me o feo luma me lo fa miska for inga me lo is communication ko ele o yesu so ka inga wa al wa ka kala ko ya pe for inga mai all this for against ya olo waka kau lamba o me ya olo fa ma vai ya waka kau fo I ya fa walo fa ma vai pa ka ku kilo ka pure pa ke se ka kau le fo I kula mai le wa nginga la ma kirkila fa nga kwala la ko ye le alu fa ya campaign fa po we fia me e de se me ka kau ya fia me ku fa ma lo kwala sa o le so no waka kau ya fia me fa
ele kau ya porang fama vai ai kau ya fia me onga kuli don kuli e ke le ako me akona le fai lo menga fa isi ming sky nga musu aku ya ia so ye ke ula ia o se minority government o la sioki mai le lima e lema fai o e fia menga fai nga maro Samoa pe a fama vai mama e se ming sky ko nga ves mo ka kau on fama vai ka kau ia fia me fama vai alau le ma fai nga malo inga ia moa se file mu ia Samoa o ke le lo ia para mo rin ko nga fama vai ma lo fa jai le taua vui o le aso fina ngalo ia le tulanga le mai tau o le ase akala ka ku vai ku ngi le wo le wai fi le simingi ska kasi kulo fa tu le tulanga fa minister le wo pe le portfolio what's the PM's next move Malo te asiata o te tali tonu e le ai se isi o le to a duas fulu na te tali ina se bala au fa pena o ki mo kwa ko mo i o ai but ai ma fai fia me o ko fi ngavel le portfolio e le si ku e le se ku la fongo o ai pe fa sai nai ona to pia se tangata mai le si tu e ve min staffs kabineta but this is what's going to come. Ai leo no afia i le tūlanga o le coalitions. Wala ngai lele o iaise le... It's not a coalition. It's just a one member or two members. E mawhai onga appointa i el palmia o Samoa. Ia ngi kangaka mai leisi ku onga o kulanga la leo kula mai. Okay. Ele o se coalition because a coalition lo ole kai o le kule la malanga vayang whai uma ole a. It's just oppositions. But I kuma upea la bala ko we are members of the HRPP. Believe you me, it's going to go that way. La ngai le maskula fongo e fa sai ngai o kongu e fa sai ngai onga o apa ku pe fa o le palemia. Onga kofi mai se kanga kanga va ai o laiku e ave mings ka ngek. But e pe o le wing a o le upo va pe ai se isi o ko lu se fulu e ongo malue i o. They will never accept. Pole ala bal ko inga fa pele ai they will never ma o I foi e ka kau ai lo ia fie me onga fa ma vai ia fa malolo a ko langa minority government nei ai apa ia la auli ia inga ia aku alo ia nga luenga I lusful ai se ela ko ngofofo mai ku backbench pa fa mongi le alo fa ile a foi le bale o a fa me la ko wala fast ya ile ngang fa lot ba ne fa funga sam ma lo fa tai lo fi mo le ata we ji e ka ora ku so mo ku le sa nga vui in ka pole fa mi fie me ko fi mo le fo ka lai mo le ku le pa fa pe ku mo le la bongole ai ma ko ya ku le pare se finga ngalo mo so ma fo nga ke karianga se me fape wa recently ole foi ko attack fia kule pa fia me ko fa ma vai fa fe fela o nga ye karianga se me fape ni ka kere hakula kupu a fa pe yo ele tali ina ya lela la fa du wala se breaking news le ai vai tato ia what already to put mele na so no let's no ni na mo mai la u intel mai sitasi o sui fa tu tuina o le sui lea na mo mai lau intel o lae tapena te mo le HRPP I would suppress his name o no tele mana oe e la pela pe fuana tau mo fainga ai wa already na avatu le tusi e vai kanga kai e kusi o le fie fai kusi apparently sa yese tusi na avatu ngai o ya tuila e pa o le tusi avatu ya fie me ia ai ava ku fai kau e kuila e pai lumo le vaenga fa upfai la e flau te fa fonga le mai ya la o matua te I fo le te mini fa pe oh my good boy vai wai lo fo ia si le me a o le tusi la I no fa ponga le na o le tarsanga I se ava no la to te ngal lu fa tasi ai pe la portfolios nei o le fonga fitalai o le afa se o manisi o portfolios fa minister
e fa uma tu ai le vai ngole pa inga ya ana mo mai la u mo li mau fa to ina le inga makua o le kadi ina to tusi fo mai na uma na lau o tusi fa o ila lo kula e par kusi au mai ai to tusi e le tali e le se me fa pena tu kusi lima le typing kusi a fa pena ai kur pa so o le lau uma na tu ai tasi ar mafuanga no fesili le ila u inter na sau mai samo o le aso na mafuanga tasi ar mafuanga e le kadia inga kula e pale me ka ursui kai ka e le fia na o le pale mia ai le ma fai fo e fia me o nga hand over pale mia le o matua feto ai pusi lungo au pa o matua fete na ile o langa fia pale mia uma e le fia ko ilalo fa faoro markusi ai kusi lima ikua no way Jose e le tali ina mato avelo so langa ole ua e kami kongu mayane atoa so it's already happened ele karia kula e parngamia ole aka foi langa ol ko inga me ku pui mingi skaye pe ol mele le sa no le fionga yavu ya manga e kele ol kali sa wanga e se poko kule pa fa le kule pa le ko nge poko kule le tulanga le ole vai na ole mele na lo tu lai mai ole mova la ia wa te tau na fai nei vui male an taua ole pulea ole makua pulea e kanga kare o fia me na lotu ai fai me sa mo le tunu fa ma vai ole option de leile na mo ni temi fa ma vai instead ole va vena no lo e fai palota ole ase move sa o mo le temi asiata ole vai fa fonga mai le tunu ne ingalo lae ta orto le to fale na mo moli mai sale balas len fa pe il tama matua e lango ia lo la tu malo ile meta orto ia il fina ngalo le tunu fai nei e moni le upu le na olona wi e ono fautuaina e sa le valasi fia me a me se alo to fanga fautuaina nei wa le ko ismak fa ku ngai lau fionga ai malia ai le lo step down ngai lo le ave le maku kusi alo ia u fa ke au e le ku malo le ko ave au em fai pula le ku malo ai fa ta mo ele tunu ulon tulanga ai tawai e kai lo yai but you know o options uma ngai le ka ko ki le penga sa ngo asiaka o pe ale me tu lai mai you know kasi ale le lave o le me atole ne ya o le ko o le manga o le le fa ma vai lo ai resign la ko post ai o ngo po mai ko le backbench ai la ko le ngalwe ngai ala ulima male vai nga umalo o tatu ai ngol fatu tu le tu sama tasi yo se e ale se ka un fai un gol ka san fo le nga fa lo ma no fa tele atoa italia via mail fo tonga ma o te lo fo tonga sa ole wa mai vui a ole a so si le fia ngi ka ko fia me wala nga ngai kai minga ina tai mi fo o tonga ya tu le leila va la tala wo si tu re ole fa kale ngi nga lo ki fia mail il ka opuia malise ole fa kanga a kongo ise ma fa o fia me e ngofo kurang fal mi e kau sefe mai e singa kai mi buying time e sefe nga ia mal mele akelo nga e le kai sefe fia me se me kai lo ya buila ko ia mal kurang me fa penge a fa yo langa e lo finga nga lo fo le e fia ku mau i o ngor kau pui ngo ye ke o fa pui ke o fa ma va ko so ye fa pui pe lo ka ia pra se me o ke lo nga o le sefe nga me o ke mo o fia me foi o poko ye fange e polkiki o kemi nga makal ngon fia me ngai kau sango ke ayo ke nge ko poko ngal mer nga o be besil ka upule o kau pule le ja pipi e fongo ko ma risi vai ngai e fonga nge e falsuingo o kula e pa le fafo ya kemi ko nga lenga ngai ma kal nga ye fia me lenga ya kai ma pu o si da fia me ona kulango e mole mere kupu mai ia fonko e mole e fe mai o
ia fiola o fa nga me o ke le fa nga o ki lo ke le se fe rongo winga o se ka foi le e mua nga lo inga be ko e mau lo finga nga lo fia me se ako la ka nga mer ka mi ako nga o vai ako o ka foi le e mau lo finga nga lo se me finga yo ko sui nela o ka mai ka won kulanga le ya dise mer mele le ka wali mai on kulanga ya ka uia ele pe wa lavanga le kolu fai kula le ka ke mai ka wele wingor kangaka ya ai ele va pe o que le se ka mi o mafuka ya fiembe a wa lava mo ko singa pidioka le fa sanga nga ka wele mai on winga yo va kule wo mar ka mi Malo whawhitai, o le jaua i o le mata upu o tātou. Whawhitai mua mo moli a whale o mawaenga. Mai tuatu maluma mai o le nei pisi, ma le nei i meo lo tutupu. Le ngase a malo. Whawhekai i lo toa ma le whaia o le whai unga sao. Ina ua le vea le taavale le ministai nei New Zealand. Kei meo te sinda a tön ala vea le taavale, la vea fui whapea le taavale le mini. Pea le mangisika soi fo maraloinga, e po le mangisika. O le mea lea. A le mea la ese ai. O lea o te fiu e va ai atu ma ukango refresh o le whaita tu taranoanga ma refresh atu lava le page government a Samoa. Lea I lava ma se saungoanga ma se kusi alo ia wa au mai o se saungoanga fia me. A le break mai le observer. Nui ngola o whamatalanga. Ai se hawa le sa wai le pale mia. Ia, so called pale mia walanga o wale loe pole ha e ui ka ko musu ma tūlanga o le alo ia I tūlanga. Ia langa lai fosi alanga ngofori ngofoa. E whai ngol pale mia. Ai se hawa le sa wai whai meisanga saungoanga. Sa we face mai le camera ma le tunu ma whapea mai o lea ua ia ave le whautuanga lea. Wailanga e mauki ngogo already whailang kala ia whalo mawainga. O kau. O me fula le e manga yen me fai far mawainga. Wa ka kele lope con kang fiere ava. I wa umai. Ya le na. Wa umai wa anga musu le fa mawai. E langa me le fo e me fa penga. Ai wa le kulanga le wanga faia. Wa kipi e senga nga sanga. Malo fa tai. Voi e se vai nga te fia a sau noi. O le si mata upulu te fia fsile tuai. Le o le bainga le te fia o batu le fa fonga belo tatu. Tu no be se po ilo lua sa se lua. O le because ka kaula mo fa se press conference al minska. Yes. Ka wang fa se press conference al minska ele va pe o faila na decision e afo is step down. Ona le ele o sa na press conference ia ina ia fa fete ai fo ia le matanga la matanga luenga me se fo o le tunu o sai o le tawaloina o lona tofinga e wi aina uti mapupu ia o le lava na ia ma au mai fo isa na fa maulonga I lona itu malo me la o malava nga la nga ni se press conference ale a fo ia le minsta maybe ele o foi mau ia e fa kingo mai se press conference me lo tatu tu altu langa le na ia ero fa pepe me ia la me ko foi fo skala la wa fo la fo le fa ungale ale a fo ia le skala ko but that is wrong because a fa fo I ka fa se joint press conference al ka kai palmi malanga minska ia au mai alo ia I le tunu ia o le ua decide le minsta ia a fo o la step down ia po nga la fo inga step down ma fa le fo fa ngale ale minska onga ua uma la fe lo I makalangoa ia kalu mai kai minga kula mai fa fi kauli mal fa bilabi le ua ia kalia ngai ia la step down langa o me ka nga mai oio por step down ol minska o longa lava fina ngalo por step down ol minska nga fe lo I mal palmia au mai fa kwa ngal palmia ka uma fa mai me ka mai oio le inga ia e kalu ese wala mangingol le mafo anga ngala yung kale ko umia ko minska o le tino ilanga fa lo Malo fa tai. O le la ua fai ele minista e ui ele umi le tūlanga o le tautua whale o mawaenga I le tofia minista au tupu whale velave mo eskengi ka doruia lise ele o lafi whale o mawaenga pei o le lafi a lesi whai pule le e kua inga lava e maua mori mau
o ia na so ina le tomaititi e tu so le mau Samuelu e le o la fila le ai o le wa mau fo ile le tulanga le tato to fa sanga la ile mingiska le o matua center of attention e o ai la wa vai atu o le fo o kusi fa sea le kai ka yo le kuanga ia langa fa sea ia me o longa ki u ke le o le fa sea ma le sai a o lana sai la ia te aula e tala fea unga ia le point le le yo le sai peia on kako fa so ele so nafi o le kala kuila epa e le kai o nga kala fea unga le SOE for Samoa i le mea onga o le faa le kongu o sikangaka le mingiska e le o kusa a te tu u se situ fo mai le kala kuila epa e le o lava mafua anga ia e SOE e for Samoa ai fa maka o le faa lilo le ku o SOE se fa tu pela utala le langa e faiana ia usu enga voi mali a taua fa mata ele o yai se fa lilo ku o le ngau ka inga o le wadi i fail SOE awa a SOE lo sa mo ai pe wa ku fa wa lo male government e fai solo ngei mau mea ma pule le kupe le kungu e au ngoa pe ya ma fu anga le tau te va ia tu le so no le a taua wa fika ha i fa lo le manga wa ka nga kai ai wa ko realize ele wadi the only way e ma fa ia nga ka ko wa so ses o le fa SOE o Samoa. Eoi, fa maka ele o se konga fikire me ele o fai instead o le genuine reason. E fai e fuwa se state of emergency. Ai onga o le alua o kanga kaya ma eli kulanga le ufa o ngangi. Le ua fuwa ile nei SOE o fai ai safa ile to te lo le atunu. O la so rufi ngalo. O so wa le manantu ma so ulangona ya ma so rufi ngalo. Ya le atu. E sa le ya kulepa. Awa akako kikiro ngai le SOE le ngafai. E le ma se meo mei le fai ngafai se whakar a kapingika. O le whakar kaumwha le SOE. Le SOE le kupungi. O ngā loke mai ka waki mea umarawa ngā mai ngai. Reason sia ngafai le SOE. O mea umarawa ia ngafai le pule a kapingika po le whakar le. A whonga ngā whemema ng kapingika. So, ia ke aula ele kauma i maua le whakanga le SOE langa. E kai mi whakanga ai. A whawhera pa kupungi se mea vai aso lea. Asa roro ngā kula wha. Oso sungami le pisangei sungami e konga ma. Ai ke oso sungami po se mea ke le Samoa. E oso kako SOE. O le whikau i la le oso le. O le mo mea kaum whakanga ele SOE a lea wa. A leo mo whakanga me le kaum whakanga ia. So, ia ke aula ia. O ke le lo fo ya fie me ia para me ngare ng fonga le SOE o le ki lo ngal kursuas yo le me mo ne kursuas ai fele lo ki lo o le ye le coupe e compensate ia inga ma pisingisi ia le o ba ku kala ngoma le min ska coupe fa mai e abele le coupe le million le prokeki la ave fo mele ave fisosangi ainga yo le ngabe I kongo I kumalo ala foi la saungi la ko foi si soangi pisingis e ke aula ia e lo se meia ka fa ngai le SOE ele ka fa si polo inga ia me a ke le foi la malo para me ngai wa ri singa me ia le lubi no la tala tu sa do we really lenka ko pisanga fi e necessary le fai o le SOE o le si melo tu tau fa lo tunga penga o poru ele SOE na o poru eu vai cá com ele leto inga lau fica vui a se ata ma le ataua me se fa fonga mai o tatu tunu o le meton wale ta o le o se fuanga e fai ina ia mawai se alofanga mai I fuanga ma ta inga o lai e le isa on fai fa SOE lo le mea ia inga ia alo ia le me tonu asa tauna ona ave ia sak le mingska o ngalanga o ele o se ia la SOE o fa inga ka ko pe fo ka ko kala wanga o ia se ma fui e kele sa mo wa fia I lo ka ko ngu ia ai fa pe fo ia ngisi vai ngai pe ongi sungami ma vai fa penga mai se o mala fa natu le se mea le la wo ngei fai so le o
ke whaingoinga o le inexperience. O le kaikainga. Very inexperienced and very childish. Ala ko whaunga i o whai. Ilingi kala koe kau a whiwhia, fo i whaamkalanga e ko iai. Langa lo pumongi al ngā sa kui le epa. Kua sa awa kui le epa, ele se ko inga. Pai sa awa kui le epa, le mele kalango iai. Ele la wali ali mai. Ya. Ele o ire iei whale kongu. O kou whale kongu. Ele la o mai ngei mele whau fiufi ei inga ia polo kai ma kawai au kou me se o whai. Kala le pungu e fiu ai o fiufi ka ngoa i o alko mai mo. Ya, le ngā. Se o ie whai sa o le kungu wha mole i le kungu o maali lie o whapea mako me le amakanga o mako poko le ua lia lia koenu mako whaabale ai vale. Ole mai kau fuile. Ole mai kau fuile o la lawe i afi o lai whare mai. Ma main areas for nge whaonga il pawa. Anga whapenge o le pawa wa down a koe sa mo pong sa ko sa mo. Whikau ile so i. Iwe. Whikau ile so i. A la lawa kai mile whaile so i. O lai ona pawa kai lua kai koru kura pe whasoso. So i kia ula iele o se mele. Sa kau whasela ko whai unga i afi e whai. Ia o kai minge wai sa mo. O le so i ngā kau whai lako. O le make sure wai o afi kai minge. Ai no whakakari le Sofia apelila le makuai. Koe whakakari spare parts, koe whakakari i afi fau ia o kuso, ai eso i ele mea. O le winga na ia tia ufo. O te lei lopo le ale ma fau le lei o le mingiska. Tulou. E ana whaila ufa apoi le amatanga le a taua ma vui. Ei ele o sesi a o le maatu o le mbatanga tama le maftanga na foi te lusi le fia ia iwa vala lata male tofa ia olo le fionga le ai ongo o le akau ke kalangoa i le position o le mingiska ma o tatou talanoa i le issue le ala le wha marulu koe o le ale aloa le tala au watu i lunga o le porokalame ia tea ula ia ai sea ua e le wha mawai ai ai se ai fai nga ka inga fai ar nga mea. E uia i le impossible o le kako va ai aku se wha ma vai ngā la audi. Ai, e le ai lava ma sesi o kou ngā lave le mangingo lave le a ava. E le ai ma sesi fo i o kou ngā ave se fau kua ngā ia fia me. Wafu ai o ngā vare fo ngā vaa ma makua sa pasui wha pia mea o kukupu. Ai le leiri kaku whaasoa kaku wafir vanga le ataua mavui. La ngai mangu ka wha i o fulu. E mangu uma pea lau whaasoa fo imo whai atule asona nafi. Se vanga ngāra kakai le popole le kia ngā rasu e ngā mea kakara ngai le iso ngā roko. I le pāki mare kau mawhainga ngā kako kau whai kakalo uma i lea kua suir malo. O le winga la lea leina toi whai atula utala lea a ngā i le mingiska o ngā luenga. E leo lo kaimi le testa i lo le ke leo lo faku ma ke leo lo loko male me sao pe fa pe o ngai ko ki fai mai o le me sao ngai ko ki ai a fai la o ngai ke claim mai ma fia me ma o ko le ki ngu o ko ngai ye le me sao a le nga o le pepe ma pi o me ye ko kupu ai se ala as any other country democratic country e fai o lor se mingiska that's it. O leo ke kalango aku, a o mingiska si kama lea lo Samoa lea peskai inga. Minister of Corrections, a o mako i corrections i ngai New Zealand. Nga o nga whaale kongu ua fufusu pangoka ai live wasao ke le fongi o kongu. O nga le wapu e pangoka ai kongu i Mount Eden. Ai upload i lunga social media e spa pangoka e fit le fasi ka moko me risi pangoka ai fa me mo sparring. Ala mingiska ska male lalo national. O le ale mena tupu. Nga o nga le mawhaia o nga kakalinga po le alava nga kau mawhai e cover up le kulanga o sao ke le fongi wai whaasanga o mea i kukongo pangoka. Wha mawai. Wa fail.
A o le ngā mea, it was just one phone. Wa sau ko kongu. E lape le point of contact, le single point of entry, le fai security. Wa lape le wadi, ele lape se mingi ska. Nga lape lang au fai ngaruenga. Ai kasi ane mea le kangaka ngā monga. Ngā mo le mingi ska. Fa ma vai. Leo ke karango aku. Le fa fonga mai le kako wakungu o ngi usila. Lau ke io inga la ukala lea. Nga fa ma vai le fio ngā peska. O le urua isa moa nga. Nga mawalunga, nga mawalung kofi nga fa mingi ska. Inside the cabinet. I le whainga malo national. O le ala le wingor kala. O le kangaka ya kamai nga kei loa longa wala a winga. La fo e yai ka iala ma iainga o kofi fa mingi ska. A e feio loa. Pa wanga me fai fa ma vai. Ya. O le mea kongu la wanga e fai e mengi o kai o malo. Por se se lo fa ngaluenga por le uru o le mkangaluenga. O ia mo le mkapule. Me le ringo le fifi ya fa walo. O langa upule fa mai e reisanga fe au i le mkangaluenga leo. A o mea umalawa. O ia e vai me kapkir ngai miska uma fa le kongu me alu olo fai. Fa le kongu la uri kai ngai ala fai. A o mai ya fa walo. Desi me. O ke le la por a me ngarenga kongi fa walo ku fa walo kongo o miska leo. Ai le mwhainga on control inga lang mkangaruenga. Le ai sanga upo e whai whankaruenga. Le ai sanga leo whainga whai. Lako kongo paa menge whai mai. E pule a leo la kouia. Il pao wha leo. Sau kongo ka pengeka. E le sanga me whai o la sa o leo. Ala sa o le. E ka kau ki kirone mings ka. I le wako le kongo ule iai. Ma vai po whea. Po whea le ange kone makangi. O ngaru la ia le whese ngaruenga. Ia kia ula ia. Kasi nga me wale mo kang fa ma nge miska o fo ngo fa war o nga le lo va yo mkanga nga pi o mala mkanga le wo yu nga pi o mkwa pi o a fatu ena tele lo ma vui ana sa no me le fio nga ya vui o le si mea e o fo i lo to le tu langa al pale o le minsta o le e o fo lo ko le maliu le nga maliu wai si malo ya penia mina tangata vale ina i lungor ngā luenga. Ai le wha amalolo ai le mingiska. Langa komsinga. O wheangi mā fau sa o iko i ngā mea whapea. Le ai se kala, le ai se upu wha mā whanga. E o ai ia olo. Te mare tua le mea lea. Nā watu le se whina ngaro le whionga ia vui. E tupu mai lo le mea lea ai a whio mai olo i mā whasoa. Ngā whaia ia mare saunga ngā olo. Ia ka kau fo i menge o mingi ska nga o mai e. Langa fo inga kupu whakasil mea ngā marisipaka kaka fo ile nga sipaka mai lungore o le waia. Tutupu whaatasia nga sau olo whaida e uia ai nga sau face le kangaka. Wha marulu i kangaka me o mai lea so ele inga nganga mai whaualo se mekasi. Ka lofa le whangau asia malo. Ka lofa i o nga ainga. O fea la o fa yer kau kua le kau ki fa me or kau kua leo ya mama ai le ai ma sau nganga o fa ya pe fa malo lor ko misinga ai fa ngi su enga pe le o yai ngisi kua o le sia ofisili fe leo yang ka fanga fa kas mai le ia no pe ngi aminga nga o mai sia ori o fe la ori inga ai sia o le o mai fa minkala mo le ko di mo le fe o ki pidio ka kas ale winga na le tu fa ya tuai o tasi le nei matanga ruenga e mo o mia le makua ki lingi ma le sei o mai lunga. Le anga o i e ilo te tonunga vui ma le atua. Le ka kangu ai le kele o le mea ngakia. Kele o le mea lilo. Le te tanu o ma maufiufi. Ai wha o ngā mai ai tangata ia o filifilia la tau te vai. Alau whionga vui. Maro va te ia siata ma le ia taua o le ua o tonu ale ua whasoa i le tūlanga e pe ona saya le langona ma le mafau. O le memo mua. When a department, for the ministry, when they fail, the minister fails. Le iasis fam kalanga. O le o ai fo i o faualo. O le vakau kuli. O longa fail lenga iai. Ai ua avea ia langa fa makalanga e alo fanga ia me umanga le la ua kula i mai ngei ile le mafai se vai ale feo
Ua fiangi keisa le, ale a fo i ku inga ku su e ngale, ale makanga luenga o leo e fail. O le ale fail, le lava moli mau, le lava moli mau, le lava moli mau. Siringa fa ingoa o le makanga luenga ale le lava moli mau, le makanga luenga o leo. O i ka wayong fa malolo, o i fo ye e ka ua kuai ia fa walo. Longa se o langa interpretation o le mele fai mai ai e pule leo ia la ku ngā luenga fa kingo. Pe a fo ingo fa so. Kai me o kuko kasi makanga luenga o leo. Kai me o yeilo le mafu anga kongu le fie ka ia fa walo. Le mafu anga kongu nga lai o nga resign lo ku a. Mai kom singa o leo. Inga ua avaku le aveai. Ma le memo mai kai o le kungu. Ia kuila epa. Ole au mai ia makanga luenga uma ilalo le porkiki. Nga mkua keke ea sani shusta. O inga fa mawaya ele ifa peanga retire ia sani shusta. Bayang ya le swampa. Ai nga fa mawaya onga olea olonga le kalia o mele le la wo o mai le kaimi le ngai le wo kofi fa porkiki. Peanga fa yakul kelo kaimi. Pa funga mai le tunu. When you hire, afai oile ke hire inga ka kama go yo o le komisinga kula mai ngai it came down to the decision by the minister. Ai ele finga loik okeli. Or kapingeko. But it was his decision. Nga fa ya ile le afo. O fela se me e haya nga ia le afo le komisinga o leo ai le mafayo nga fa ya inga le komisinga o leo. Le la o kula i mai kongua vaenga. E ka kau wai nga fa ma vai so se ming sky le ka fa ya inga e fa ma vai. When you fail, your role as the head, or fa'ao mkanga luenga. Pe fai ele au fai ngā luenga makaka au fai ngā luenga. You fail to overlook all these problems. No inga lai ke eva. Le fai ke kongo ele kala leang fai ele a fai fai pule leo ke fai akua e koa le loko fai pule leo o paleaka ngumela kasi. Le ngai sa ngoi kongo le mau ka ko kele o mai fain ka ko ulanga ma fa ka mai ki ngai le mau ka ngai ka ko mai fai se le o wale ku le mela le mau mo fa ka ki fai le me but to me what fail means ka because ele no po amel means ka la fai nga le alu i o ya ele o kilo i ma fo anga pa me ka weong nga ba ai le langa makanga luenga ia ma uma kwa feo la fa nga malo o yengai therefore they should all step down give it to somebody who can do the job simple as that malo fa tailo figa vui au tatu tele no le finally for to mai lungo le page of the government just 14 minutes ago just 14 minutes ago le fa to mai lunga ya finally le fa to ava ai mai fa taya te le lava ya ile tau mata mai mo mai o le nganga le na e fa mai lunga le fa malo loina po le fa ma vaenga ale fionga le minister ya o le la tate va yetu o le au mai lunga a tato fai tau nei ile press release le wa mai ele me mali e wana we lunga le page government o le fa ma vaenga ya anga ile a o le malo tulanga ya sawa i matulanga le tula fono mai inga mavaenga o fa pena ya o le fa mavaenga la lono winga o la wa mai sa o le fa mavaenga ya ale afionga le minister ya etusai o le tulanga walanga o la fu talia le taimi tula i le famsinonga iona morianga ya o le fa tenga le nai mo moli to e uya na mo ma fa yanga ya ai wa ver tato por kalame ya matulanga e fa manatu matutu ya tulela wa o mai lunga ya ma fa ilo mai ya o fa sala lunga le na mai official to mai tai pale mia tato wa tu le malo lo pupu foi mai ona fa wo le tato por kalame tato fa so
E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa uma ulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Ma bawailo avado ile se i e afe tala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Te mara watile ua se fulu ma le 2 minuto te nei le tula e ono le tautua whaau o le Blue TV ma le tātou porkalame o le tauta iai. Ma le tua mai fo o le ua whaau tātou porkalame o le tauta iai ua whai ale mea ua tau mana nao iai. Ia e alu e ma le tātou wasolulu o le sports talanoa o le ua movi le aso tofi i le tā o le fitu le polo no winga o le mahea fo o le tauta iai le taimi masani. Ia ona so o le ma le tātou sports talanoa i aso tofi. Ia o fo i ma le tātou whaasoa. O lea ua tupu lava le whaalawelawe i le minista o pisinisi malamnuia. Le ua whaamawai. Ai makua alo lava whaualo e le mawhai o na whaia le vaenga. O lona manatu ua sa oia. O te loa le taimile nei ia whaualo e ngalo ia ia o le minista. Au te loa lai pūlolo na pūlo whaamasino. Iyo te loa awa le tamaloa sa e loa ia e peo na tūlanga ia lea e whaalupe ima whaase e isi ko ingar kelo kaimi. Ona e loa ia sa whaamasino ale uto e minista. Whaipule. Lono winga lai tau ngalo ia yo yo whaipule. Ai kele ai nga whailo na pūlo whaalo ia malo na pūlo whaamasino. Le pe e mawhai ai ona ia whaamasino makusi le lima isi ka ngaka. Ai whainga ka o nga ia karia inga. Wonga soliar kula fongo. Ia a o le winga o la te tala. Wai tu ave Michelle ua te tawile o te tūre la au i ruma. O vai o kaka mo misa o matua te le whale tonu le wai ia misa. Ai o le la ua vai atu e le mawhai e olo. Will he resign? O la ofisiri mulmuri lea kako me e se risi kako issue. O la ofisiri. Ia olo. Will olo resign? O le aso si le fia olo. Ia wa o lau kama. O lau kama kongu a lau pesti. O le aso si le fia olo. E mua whai akula o karafori. O upu o mea le kako ku inga i olo ma lau ia. O issues. Awa o se olo whai olo. A mafkawe ma olo ma kifususia ma olo. Ai, ia kia ui e le olo ngolo inga. E hongo resign. E kaunga resign ma ke longa kaunga resign olo. Olo tuai. Le olo kuainga. O ke le lo le olo fau le pe whaingo whaia le olo kuai. A ke longa le olo kuai e resign. Olo fau. Ia, nanga lai. Vai aku lau whai whare koi. E mga mia fo se lengi la koi e pe e longs me whapenga. Ai, wa ia, I have nothing against olo fulele as a person. O ke lo fai au olo, ke lo fai au kuala ma o ma ase upu. Ka pe fole. O ke lo fol kanga ka ke ingo lang sala la fai por me la fai. Manaya. Salo lo fa sa wa ka fai. O ke lo fai au a ke ingo me senga ko fai. Manaya lo. Ai o lo tatulunga la lo luinga la ngole ka ke tio mare o lo fogo ke lo tio mare o lo kwai. O ke longa lau a maka nga ele transition fo le mai olo kwai le olo fo le alen kau le ngongo mai lunga. O ke longa lai kau fika olo kau koe fo i longa olo kwai. Okay, o la so sirfia la lo fonga vui, will he resign? O le olo le na tatou masani mai ai o te tonu e resign. A fai o le pungi olo. Na winga la ele resign le pungi olo o ai ke tu fi nga wa ku ye o la nga pungi olo la o le bele vai ile polo e fa male ai. You know, pe a fo ile sa no nga ai fo ia ali atu o na tu il wo si fo ia la trata tele le mato maftanga ma olo no le mato fa a vele. Ya ele avele na wala lenga
Pateli ai la ia pe ita e te ua wai la tala aso stay mea ma tala noa a wala hoi lona ofisa ma tala noa a mātou mai hoi ma lai ta maa o le mātou nuu ma le tu malo mātou teo a mātou tala noa. But then ele avea le na ma awala o le a tau mi ai o issue le tātou te whasoa i ai. O mea o le o mutua e pe ia e fai fo le pula o le maka o lai le maua le pula o mea ia e tātou te tala noa whasoa i ai. O le langona la ia o ke ofo pe a fai ele mawhai ele tangata o na wha mawai. E elo na tāu o le mele o lo vave o na e wha mawai. Because ele ia masisi e koe fia kalangoa i wha le tonu. Ai wa makalong kalangoa misi alofa. Pe fola o tātou tala le fai anga i le minsta. Tangata na te iloa lo le me fai loa. Ya al kala bo ngal kusi ole orga kan nga ke lo le me fai ele fai ole ang sala al sa ele wa la sunga le di fai fiau asia sa ole le se no kan ole na te lo le me fai ele fai ole ang sala ala vo fai mai e ma ngalo ang sala ale ang sala ile musunga le nga ole ku ele fai ole ang sala nga ele fa manga ole ya pa wala le ele tu wala lo fai le mea sili o na moni ma ato toa il sifanga ale tua. Olo tuai, awal pungi olo, a fai e puni olo pea. Alona wunga, ele ma vai ao na tui e tangata, ona oleanga o ole tunu o tangata, ole fai ngā malo o tangata, ma olo i tangata le pule. Ya, paule ola ukali ia ili paenga lea. Whether he will resign or he will not resign, lela uma le olo hoi le a ese pili uma le olo maka ale la o ile olo pungi olo ya le yo au tau ole suafa le langa lang kamale o lana tamale lana urupo o mai fangaloa o lana tamale le tele na nofo fa pili ma fa vi olo je tono na mota ma fa mai olo ele a ele fili o le la o te le malo fisiringia po le me e ale tatou olo ua matua tu mo i fili lunga malanga a fai moni o le suafa olo le a e le fili e alo no winga ele lue ele liliu e ku maua ele liliu mai le menga mai le amatanga ai ono le waru la wo vai tu la ole pe no so no le e tau o tuai mo e longo winga wo komu i fili lunga po le me wo komu i fai fili po le ale ma nga wa o lo wa teri tununga ma o lo lo fo yo o mai si taimi le no mafuta ya o lo ele fa ma vai mongia ele fa ma vai o lo le na aisea o le faia o ngā ngumera kasia o lol porkiki. Kuila epa. O nā ea fua ilo umanatu. O le faia o ngā ngumera kasia o lol porkiki. O kuila epa. O olo fo i whao ngā e tuila epa ka pingi e isi ang kama wha moinga ia sa i ko kongore HRPP. O olo. E mga ulo kuila epa o le a whaasa e le wha au pai ma la whai o ke rola e wha fonga mele o HRPP ke mi e leo ke ilo e inga. Ia ona tamilo lo le wha o ngala ni tamalea. O le ala marimongi. O le ala lal na ya laina a mata mai lo le ingoa lea. Vai fukere ke kaya o wha o nganga o lo e lea e le fili teimo ma whatarnong. O ti tango wha ingoa o lo lea lofa. O ti tango whai e sui. Lea nga ngoi loa. Nga makua wha o ngā wha afilia. E kuila epa. Le wha o ngā inga o le sui lea la kaua. E boi rufo ila tātou a whapena a wha o ngā o ingi me leanga. E pei e te fia i ai. Ai ngalo ia oi. O le maala ia waso solo. O moni ma upu tau tino. E ngalo ia te o e pei e sumalie e pei o le tala e whaile e sumalie le ngutu. Ai o ona le manava. O le mela ngā ua kula i mai. O lo uloa foile na. E le tai o tamauia. O anybody nga makua wow train e tula e pai mea tau dirty politics. E le kai e ino i le mea sao. E ino i mea silelei. Ai matua o pongi matufusi le mea lelelei. E a fia mo komisinga. Ya. Awere whakwera ukala. O kama uma ia wa wow train le lei estui.
e le training o wai ka nga train le stui ai la ko taking an me le Yeah. e oi pe o laudi Pe o laudi. Yeah. e oi pe o laudi ke le fo isa nga mori mau wai laudi te le fo ilona le sao fa por kiki nga o nga ya ai nga ke le taking ala me prapala pau fo nga me na lua tilo to ina e fa le wa i mai lang kama lang kama o le e faale wa i mai kusa olai le lei uma e maua uma le me yesi tu le lei ai a fa kuro e whainga luanga parpalai le a mai le ria e musu ara mafu angala nai lo uloa ya e le tai ona wha mawa e ofo ia whaualo la tau e le wha mawa le anga o le tangata sa wha masino e ila lo na mafu whau le mentality la iai he's above everyone else believe you me le ia taua o lau le na analysis ina ua o mafuta I tangata nei. E iei le vai ngana. O le laku town for nga. Yes. Langa ua whanga wa raru luma le technology, ma le social media, ma le media, ma media podcast, ma TV. O lawa behind na wa anga le. A o le ua waru luma le la kamayo kangaka. Kako kikiro ngafi. Ngamkwa e kako samala lava I whare mapa ngafi. Ai onge ka kwaro lo fa ya para maba. Yeah. Ongo technology le wo ye wo fa ngo fie on ka ko reach out. A pa pere sma for ba ngala ye people la ko old fashioned way le. Ya ongo lo fa le la ko. Wa ke wo fa pe. E o ala u ye ka ko ya fa ya fi ngo fo le sira ko me ko fa. E ka ke pisa se longa la ba fa ile me ka un fa. A ka kono fo me ka o fa ka ko se ka ko lo foi fa ko es ma ka ko lo admit ka ko se right now it is me ka ko fa ko ese me ka ko admitting ka ko se ai kuri lo la langa le ele nga ka ko le ko kalmo ala ka ko kalmo o ko ke lo o sa mo le lango ngol pokalam e fa ka ko mo la ko leo il va ngare E na tonu le va lo fi voi. Ia o vaenga o marapana wai o le upumonia ia le e tatu tele o ta alo i le tino. What we are saying is the issues. O issue ia tu lai mai. Lea iai o la tu a fianga. Ai le o mawhai o na o mai e admit mai. Le ala fwela na pensa no ia le atawa. Ana na fin tatu alu mokua I seri o wala ma vaenga. Today, ia pe righteousness. Ua ia whaia le mea sili o na sao, mea sili o na amia tonu, I luma o sile panga le tua. E tu sai o le ta alonga whaaporkiki po upu whai o malo. Now, we feel for him. Tatu tau whailangona e le kako kele o misi alofa la o ngā o whale o mawaenga. Ai tatu te misi alofa o na ua ia whaia le mea sili o na sao, ma amia tonu. Ma lo fa tai lo fionga vui. Ua tele le tanto tai mianga I le issue mele to te ai. O le issue foi e fisiringi ai ia le fionga ia fieme ia na fai unga sa. Malana rule of law le to mo fai equipa tulanga fa pena. So le al mela lo fa tu tono mai le tale na mai lunga tourist. Ma fa ngo mai le kale. Lenga ngo va vai tu tala no mai a komsino leo. E pe ia kangia mai fa mai e pe le ilo e fia mele tu lo tama tai no ya lise. E pe ia tangia mai le masani tele fia me ya lise matulanga fa pena. Ila u va vai tu mala u analysis le sa ngo mai e share sa ula sa kom sing. Tole ko sa ko obvious sa kom sing e pupungi pan mia. Ko sa ko pupungi fia me pe o le lo ia fia me. Ano mo mela la tele se o tamane tu lisima e se fo ile mana na Yohana so enga. Ale la o se la la tele samo. O le fusi mai I mar fa wo. Ye tu foro mi se lunga tanta. Le la va tu. O le fusi le fusi mai. O le makwa o kam ka kier fusi. E oi. Ale la fa mai ele masani matulanga fa pena. Ya, le na fa ilo atu ngol porkalame.
o lai ai ia fa maunga ma fa maunia ia me lau ke popole io so mai mangisia ia fora ka ko ke o so mai mangisia Vai yo sia ka o ma. io mi sa mai no le tana o te mai ia sia tana te le mana o mai sia tana lang o le la o le mta o pulfa pe a fai o le fa masinonga le anga o le va va ia o le ai sauru saunga ale komisinga e ave o ile o le pe fai molianga ale musufia me o la fasili la nga le o mana tua o lai fa mai le ia le ingo komisinga o le kau avaku ai ma u Samoa pe le kau fa so ale ala o mangingor ka le saunga fia me a o fa mai ale le nga kai foi o la fasili la o le ala le mele le mingo ye o le longo o la fasili na voi ele na male la ina o lai nau ta inga umo tangata i le pai inga fou ia toe fulu matanga ruenga le ai o lautala noa atu o le sa e le matanga ruenga o leo o leo so mai ia le komisinga ele make sense le fafonga le ku o ila le ku o le fa so songa le komisinga po le mea o personal le ika mai o komisinga ia kia a o le na manino le saunga fia me fa mai a fa ia fa mai ia leo ele se fa monga ia e o mai lo fo inga ana me la o so i fu fa inga extraditions ma lo i matupe longo leo di tala no atu ele o fa hali tele le fia maka ukia ka lea i lona to finga fa komisina a le so fina ngalo fa leo tu ai ia to inga mtau e ile muanga ngana masani vo ile le tatou asiata male atau avaiane al fa fonga mai le tatou tunu e ile taimi manatu ai ia le tau le a o fia ave matai ia ai o manatu fo ile matai e fia ave o ia masao o winga la fam telanga a fa pe o le o sa no al ta mai tai pale mia ia fia me ele a fai o le fe baile o le rona winga la ele mai mo la kai me isi fam telanga it's not the actual words o fam telanga rona winga ele mai mo kai me fai fo se case pe o sa o le o rona winga waka umai i pe la ofisiri po la kongo la le me o longa wi o fia pale mia fo i kom singa o leo si ole wa mai le fina ngalo le pale mia a faia ole fina ngalo le ole aunga le ngalo leo ia pulanga pe onga ia ele ole na winga la ele fu se me la faia nga keisa or something abule lola pola le me le ia longo winga ka umai ai iti ida ola o fia pale mia le ia le komsinga o leo o fia haole malor komsinga o leo somebody with the higher authority can move in with this style of action ale wa mai o la to public servants o la to ia o ai mesi o te tai o le tunu ia o tulanga i upu fai o le malom tai inga o le administration le o le tunu ala ko public servants ale folinga mai ele manga o le public servants e fai le mela manga o le administrator ala administrator lon fatulanga e mawalunga tu i lo lato public servants ale manga o ai e fai ale mela nga ke sirfia po le mela o le kau I just don't know. I'm puzzled with it ile nga fala fa tai vui fa tai lo fina ngalo fa ali stai mi foi fa ali fina ngalo le sungali atawa awa me ia wo vai tu tanga tele olongo upu monia e ala yo no le to fi addressing aso no to finga fa komisina tu lo la vai le fa la ngai pule a sia tai yo na manatu pule fo ia u po u ke kango ko le ama ele se kula ngai fo sia koifua u ke ka u es komisinga pe u lo u tele to tonuina oi kai pe al mele lenga o ese ana lo ia le fionga le fai pule ia mul pola na rosama so we have every right to go faya ko yo kele kar ko winga o kele fia ka o ile officer le anga i kele o serve up accordingly o la ula tala de vai do il tangata le e fai o le fia tu lo wale o esa no vui e pia tangi e fia pale mia e fai ia kofinga ai ma fai unga e fia fa masino foi vai foi la o ilo na fia fa masino male no fo sawa i luma fai mai fa mai ele fa maungia who is he e ka kale o kisira mai lo nanta le
ai me se la pe fa pura makai fa mata la ititi mai tanga gari tanga ta tonu ale pe ia na tama pula fa sengo ia le tele na mai lunga ai me tau tia fa unga tangata ale na no fa yetu o ai na ia sau fa mai le fa maungia le mea ele sau publicly ka o mai kanga mea o lau kalanga e whakapenga ia o leo prosecutor ngai su o ave o whamsingonga e ke aru e ke kūlu mo whamsingo ma e sau ngo e whamsingo e le whamaungia mea ai e ke le sau e ke ka mai le public e ka o koilo vai ke le anga va ar ko fingar nga o le mo lo tau whaatau ma te tau mai ma wanga ia o le mo nga o mistake e ke whaia tu sa o lo tau ma whai e tali mai le porkalame le nei ai e hatangia ai le matua vai tele ma se se o mea te sau fai mai. Le la iai mau sau ngonga i ke sau fa mai e makua le wha maungia nge mea. O maa kongi wha masingo o se social media judgment le mele fai e ke sau i fuakau fai mei ngā kala. Na le paua lau sau ngonga i ke sau as any professional police commissioner a fisili aku o e iai ngi wha maungia ngā mea ia paua lau sau ngonga o lawa i a ao o suenga leo ma se fongaina le famasinonga pauanga sao pele sao pauala unga ruenga ke sau fai ia o le vaenga lea la wai limo famasinonga la wai official famasinonga se taimi muli o tou sirfia vai a o lo saulea e kangofua e kau ai ke sila la il kusi ma le fese ai ma le sao au kala le la urwatu wai le vaenga le sa ngoi ia le lile o longo Famai lau sauanga. O lesi mele ka uarkusi. Famai nga whailoa i o lise i le Sheraton Hotel. Nga umalenga e famai wa ave nga kou oku whaisu e suenga. Le ai ma se record. A ora kusi nga ke whai mai e ora kusi fo nga le ia mako. E le ai ma se kala lise. E le ai ma se kala la vai kasi o ka ua mai e wha pe mai. Nga aru o se Sheraton. E le iaru le Sheraton. O aila le kala pepelo i luma matau mai pepelo i kangaka. Tu lo wan fafonga Samoa. Le la nga le ngfa ko o ke sa wa iri mer kusi nga la ngai le nga o ngai ke pungi olo ya o me ngai fai. Ia la ia lu vola o efisiri foi o le Sheraton o le mangi ngor ka o mer kusi ele ia rua ku o ele ia rua tu foi o le Sheraton. O halangi me mo o le Sheraton be afa ye le se me nga kupu o. Ngo e fashela ko lunch for the Sheraton. Ia wenga na le tate fat ai ke mai mai fua ma fa foringa mai fua le tunu ma te e fua o sa ngo mai fa mai ia o le fa mai nga fei roa i le Sheraton ia ma ko so le Sheraton wangi pa o ma o le Sheraton e le se me nga happen o ina le ala ino ta fai atu o te le mai loa po le ale tu ai nga ta mai e te inga ile mtanga ruenga o leo te le loa ha o le ala tau au na mo ia ma sau noa nga tangata o le tau mtanga ruenga ia kusi mai matangata na tau mai ina ua vave ina ua pale mai oe ma filifilia ia ora kele au ngisi fa pe mai ia nga ora fa are me i ko mai ore ka nga ka o ke ko msi ele ngi ma ko kala o kala nga au mai ai e tu sai o au nga yo inga mau fa makalanga yo wa sau fai mai o ila o le a ta pupula mai ai e pe ya la sao e pe ya la mo ye ye ka nga ka sao ko nga va ar ko finga le ai e se au me ya la ka wo nga sau la nga o le wa tala no mai o ifo i le tau mesina o information ngai sale ka kaunga e sau ke public mai ka ua mai kanga sale te tau ta ilo se fina ngalo vui mali ataua a o mata upu ma ale ia e ka kia o lai faisu e suenga o ala ku lo wa pe o faunga se o upu ro pa usau so ia da so me yo ga fika wi a le se upu ala mi la o fiona vui a teta male ataua a tatu o nei e mata itu ia mene o komisina o leo me se foi o la tau na pa wale ki o komisina la ko ia o le sau e front mai ia le a foi ia le tulanga e pe ona ia se fa le velave ma se vaenga fa pena me se o le ngai inga ma ila tau o tofia ile vaenga ma le vaenga ele mfainga detail mai el komsinga la ngai ele mfainga release inga komsinga so komsinga ia information la welunga la kes ai se mata upu foi lele e fisiri ele auto stala anga ai
I to tonu o le a fo I o le vaenga tonu na tupu ele whaalvelave. Always a refer le komisinga I le ka I leo nga headinga le investigation. E whaikeke I o mengi o komisinga I lo lako ua. Ia, o le mesiringa, ia tia ulawa ia I lau tilo ma le vaavai ma le whaalongolongo. A commissioner will never detail anything. Langa o lela au mai I whafo ia vaenga o le suenga. Menga lenga fai kula ukala afsi di foi la I kakaia e a foinga fai le suenga e fisira kwa e minimum la vale le a foi le se fa mkalanga o ngapele but the deeper details of mka upu. You know, I cannot talk about it, but it will be heard in the Congo Famsingo. Pio vaenga ia ko foi ngukala ko e se kam ka fa soa I vaenga nge okay. O ke o foi se le kaofiofi anga I information ia. O information ia e fasanga ia ile suenga. Ia o la suenga ko fai. La suenga ko fai ngai o la o detail uma me ameu. Ia ngo fai mai lola ia le lava mo ni mau paten. You know. Ia o se. Sei kana ka wenga pelo. E oi. Ka usa o mai a ka upu a ke le fi ka mo ngi kai. Ai lo sa o pepelo mai lava ile ngumela lua ka ngumela sfu. Na tonu. Wa ngumela kasi ka wisinga la kala ngumela kasi. Le lua ka sfu. Pepelo a ko uma. O ke le lo pa bringa pepelo. Mo le sila fia fo ia mes fo lua sua. O wale fangel ka o ko makamaka me nga lafu mai ka le whakaronganga le komisinga ma menga mai a IT ma menga mai Samoa le Observer ma menga mai whakaronganga le a komisinga wa mo le whaenga whiwhiro ma fofau e aves kako inquiry le police national headquarters in Ingusila ma wa marango whainga le whainga ngele ia le inquiry ile mkangaronga le ilalo la le Official Information Act ma Bill of Rights ma Official Independent Act 1982 e request ai mfai ka konga request so skanka ngusila la e fai nga requesting ma wa requesting la le leo ngusila le so sang ya longo su engole on moliwo carpet le fo wo requesting le leo ngusila le e so sang ya longo le criminal complaint le fai ka ka ya le vo ofisiringia ile leo le roles as a leo sida le fai Samoa wala ko mele fai Samoa what roles are they playing I Samoa a ko ila male ale umi o lo ila ko roles ia ka fa pe ingla ko roles le umi la nga lu Samoa ia male fasila le ofisiringia e ko afia ni how many police ko afia ni lo la fenga lenga mal me mulmuli o le lo ye o ngusila le ko kongi le 8 o se 8 a ngusila o so sangi ngusila ala so sangi fo nga mo Samoa o fia la ka wa ko le wa acknowledge le receiving o le ngole inquiry mana ya ka ko fa ka le la ia ne fara o ko fa le inquiry o se la ko ripoki meren fa ya fa wa so el vola inquiry le leo ma le rose leo la fai o malongo ia pa e se ame wa lengo so sangi leo ya longo le I ka kom ka upu ngusila le ska ko me fai so le ko fia lo inga ale vola o sa unge a fa pesa le ko ngale o malo lo se fai le Independent Police Commission Authority o le bainga nga su ngi me se ngi leo ngusila once confirm me lai o yang favor ka ko inquiry longo lo le Independent Police Commission Authority ngsi so de wo fa ga yen menga mana ya e taua o le telefo o le tapena nga tatou lo ia lai tapena e tu sai o lana tau fa fefe malana tau fa mata ule na fai mai and which is ele ma fai ona ma fai lo atu ia e kau mo wai fuangi anga vaenga e kau ka pe ngai fua ai paule vaenga e mafai ona fai lo atu o la ua ngā rurue wa tu fatasi ai ia ngā rurue ngā tu fatasi alo ia ale Blue TV
ia so swani ai male sunga ia sauni ia se I tua i pele me ta upule ia po ai ke ua uma enga ke ua mua loka ini te ua tau fiu fa tani mai le taimi o te alua tua I Samoa ia te ua mea ane ua mau mai se si ai sau mai I malai vadele yo le mele anga la le natu langa ai na fa pena atu ta o topea ia isi ta pena nga fa popo ila ma vaenga I ua sau no ia ile atu ta ua le anga ia te ula utala moni lava le atu o le tele ona fa tala noanga ia na sau na a mata mai loa ona ia o le le atu nuu ila na sau noanga le na fa mai o la nga lue ma leo mai New Zealand isu enga I o le defamation le al sunga la au le mali to ma mati mai vasa le fionga tupo ai uma enga o sa mala ku maka ku fisiringia la lole le ofisa o ku ka ko le nga failing inquiry ai sau le tali le se va nga fa pena ai muli yange ai ko sau ko pepelo mai fa mai nga kele fe se kala ka vai ka ko o inana lusi ai malo utali to nunga o le tangata tu lo le fa fonga le tunu so o me uma ia wa ka mo fainga sau fa nga mai ai mai si pe ona ita ua iti mai nei mautang ua fa nga o mai ai fa o lo atu tasi mai fa sanga mai ai ia u fai ke o vili mai ai iti fa o iti sang kangingi ia o ke alofa ia ranga o ke rei rofo ia u ia por mea o fe ir official iti ia anyway o le winga o la te whamital. Lela nā, leno, le fo wasau koe whai mai ka la winga I le maliu lea I tusi nei. E nā o le atili ai o na matua tele le ngungulu. Ai ai māti la tila ai lo na tūlanga. O lana taita inga o le makanga ruenga. Onga o le sau whai mai o anga wha, mo sau whai mai anga kōrau ronga manga wha manga cases I le whaonga mai anga press conference. Ai leo se mea le lai te whaia mai ia mea. Mai o le me foi leo il fa valvalea. E kau onga pui le vao leo le o Samoa. Ma lako whewkanga inga ma lako ngā ruenga la whaiwhakasi. E kau nga pui le ia leo ia. Aua le mai whapeo lau o ngā rue mo leo e whaingo susuenga o ngā rue mo leo e mai le criminal complaint ia kako. O se winga lea manga ia ma se winga maulalo. E whai se komisinga. E wha le anga ai le vao leo makanga ngu o ngusila. Le la wabaku ngele le isi ule. Wha whea la pe asa ngi wha pea. E pe pelo le komisinga leo. Warrant le whanga le kuli. Asa ngele inquiry lea e wha pea mai le isi me wha pea ngā kupu Samoa. Ia kia ua wha walong fia me pe a wha kiru ku maupen me lea. Wa kaunga kuri komisinga. Ele ngatai lea. O le isi vahenga no wa iatunga. Po mawal fsota inga ma le whionga ia vui. Po vale tonu mai le connections le fionga vui le vaina. O le si vahenga le le atau e mali e. Na sen mai le tangata ia u se fai ngā porukalame. A se tasi fo I ori I sa tele fa mai upe o ye tu le va. A le ua vai tunga ua matua le ase va ua matua te le a faina ua matua fai mai tasi le porukalame u fao ngā mai ele. No whalonga tunga. O ia ta mai ai se whatala noa ngana fai ele Radio Samoa. A se tasi o mano le malo te loa lalu te mana tua walanga I porukalame le Radio Samoa. E arua lunga ia sunga ia siki. Samoa. Ia mai vai lele. Ia o se uso fo I sirfia fo I siki le matou. O nanga fo na fo taimo matou wa o ia watu so upu. O ia le sinia le o ia I whianga I mar community Pacificum Samoa. Ele va mar tula fono. Ai lana fisiringi au te lilo pos whatala noanga mai na fisiringi ai sunga ia Samoa ia siki. I leo la Samoa pe isi whamau ni angol tala lea o ngā lurue whatasi. O le la e pe I fōlinga o kere I whalongolongo ye. Ai pe fōlinga o la au mai e le whasala laulea mai Auskaria. O la ua whamau ngia mai ele tamali I le pore leo Samoa I Ngiusila. O la e lau te ngā lurue whatasi ma leo Samoa. Ole iyo inga yo nga maka upu ile se fisiringi al mel na. Ya. Ma iro fo tel tunu ngole ma mala ya ile sunga ya siki. Ila na tali na fai. Lenga olai kali de fisidi. Po nga lu va alua ma. Olai nga lu olai ya yeso olai ai le o nga lu ile case le. Ya. Ngo fa ngo interview nga Amerika kale Amerika kale le ngoki oko Amerika kale le clip le interview nga fa Isabel. Okay.
sa veng fai O le ala le, o le kali ale whenga le maro o la ia leo i Samoa la fo ile leo fiki ma konga ma Pasifika o le po kalama ngusila i sosangi moku a se upura fa pe la ko whengi ngaro nga su me sim fa pe nga ke le ringa la ia a le ala ua fa mangingo mai he kota ya ka ko i le kusi len ka ko inquai e le ai se mea fa pe nga o fai ai Samoa ia so o la la manino o por kalame masangi ai for trainings for la ve ai ko nga fiki ya como ko Pasifika la foi la ve matato ai le ma se me fa pe a me wa va tu fa pito le ngol mele tau te tuli ole fa kar ka pingi kale sa pasia ina ua mai au na saulunga sa muelu malanga moli mau e au vatu waini leo su e avatu mo case e le ai se me fa pe nga o kupu o sila fia le ku e o le ngia e longo le ku mai ku sa po ang yang fa mangi ngonga o le fa ya tu asiata ma le tau te ya e mali atua lai pe pelo e lo ko sa sa we fa mangi ngo ile ku o leo ngai nga lu e masa moa e te para ai o ngiusila ole ta pisi Trans me na ka ko wa ia le Pacific o me o le vanga yai ai e kele i komisinga o le vanga yai le sokanga nga ia a fai fo ingileo su ngusila training o Samoa e training su ingileo su Samoa e le a fia fo le ngusila i me fa penge e ku nga manga train la ko ku la ko fa la ko ngaro ai le fa train fa pe me komisinga e sa vio ka fai fa ka sien me le aviu e le part nga ke loinga ne wala nga fa ko fa so kale se ma si kale me le au mo loinga e le kai a fie le ngi ku fa fo ku sa po la ko ngi lo su lo ke le a fie me ole silsila o le atawa e nana o confirminga le se mar pelo komsinga anga sao lang sa wanga e le ioe tuala Bonifacio sui palemia marka pinge ka sai ai a wefia me keisle e ave le faukuanga le lo yesili e au vaku ngia le so ana sao la ia longo o lai mafai anga share informations mangalu due already ma leo la Samoa e le se me fai fos faukuanga le a o le process la vaia o va ma lo government to government in terms o le mele o Interpol leo ia international police training purposes e iai le fai unga farkula fongo e a mai ai se fa taro sanganga e ava pe al men kupu ya runga lau kulowa o nga vak fa piko la bala i le fai mo le purpose ngalo ele mai volo tel tununga le atau te le ta uma wala loina nai ese foi ko mai la yainga leo ngi usila la Samoa ese mai kanga ka kongu lava la o kanga ka yala avaku le atau e kaunga ka yes e makua kaunga ka mo ko mai fa o special kanga ka ya investigator le ole avatu so e maka upula walunga ngi a ole saur kanga ka ngi le kai ka ia le maka ngaruengo leo o ole mai le aku upe o le aku u vale atu lo war fa o pe ka ko ngi vasi fa ingar ka ka le ma le sau pe pero pe o mer ka vo ile le ngar fia fa nga ka mai ki fa mai au ko ke pole o maloa o le mai ko McDonald's ki nga ngai lo le se McDonald's va la ko fa ka le hot dog or ko nga or ko sa fa ko sa nga ni mele fer kom singa moni ala tala utele ne tu lo ele si wa e ke fiwe ka usu e la defamation e ke de mo wai or fa so le fa yatu e ye fact o le fact wo already nga e o ngia le ku u ya kala o le la nga le ala nga va tu le matu comparison le matu fa so e o fo ila o mai ngole press conference le na sa no mai le tu si le e makua le ai so ka make sense langa o le ka ke u makusi fa kasi kusi nga ya o e makusi nga ave ya fie me makusi nga ave le teni teno ave le malo le fo e ka ki i le Blue TV so ele ese uma upu a o kele lola po o ya o ese kusi nga ye mai si me maka o kia mare o fofongia nga ye ele o la vea ese mai ye le mariu o nga kusi lo koro ala ya la nga kusi la ver kopi pa unga kusi ngai lau kopi a o ya o ela le kusi le nga ave ia fie me a me le si le fie me
se kopinga. E mai kopi, mai kusi lua la fe me la me si fe me mai kusinga. Wala ngai mar kusinga e sa wai ma meo kala e. Usa. Ia lana ko ki au ka fai aku i roi lunga. Ala mena na ta te fai atu ai se sa o konga tuku ia. Tuku ia ave le famsingonga. Ia ai po fela aku ai ngai me wala nga ole usa ngo mai fie me. Ke le fie veangi nia ukangi ai manga me wa le sa me mo mai longa lua. Awa e fai mai lo longo bo uma longo inga le se nga kai roi. Wa kangi lo mo woro. O le mega renga muso kangi wa kangi lo muso mo woro. Ole matanga le na tulou. Sa mo ma lo fa fonga wa. E bi fa ata la fonga. Tulou wa le a matanga ia. Yes. Ma o lo fo te tununga. Ele taunto foi. Lo to tele al. Ia le to fine wa. Tulou. Ola ulea encouragement. A e fa fonga mai proclame le nei. Ia e lo to tele ma ia e on sai. Fai me sao. O le faukuanga fo de ngai avaku ya Sam. Like mau as far as I'm concerned na le ataua. Like tu mau a Samuelu ila na mori mau. Se ivanga nga ai le mori mau le nga fa sangi e ese upu le mori mau. Ese le mea le nga fa sangi skama. Ke ro le mea nga le la vifonga e ko lau lau mo fa msingonga e fa sanga nga ya la uli ma le vanga ya. Iyo. Ai ku uai le mori mau sa o Samuelu. Ai ngoinga le la vifonga nga la ku le ka o se mi langa tula inga muri fa msingonga. Ele I fai ka winga langa affidavit ele I fai ka ele nga kele o malama pau kala leo saingi nga o lo saingi ya uto sisila o la o foi la tu ala lo le au batu nei a fa fonga mai le mafine le o satia matulanga il taimi le nei ia to lo loto ia makua ko lo loko o ngo sa ele ai foi se me kupu ya o e kupu ro se me ia ki o e te le fsiringia o le malelenga le fionga le malo ai le anga o le o lo tusi le fa tumu ngol me ngaka ai me io mala fo acknowledge la acknowledge me le o malo a o le au ngolo kusi mo le pui ngolo sa ngale mu ngai sa oi ngai sa o le no te le fai atu tatia pea le ano liu o lo waru o le whangoi o le kongurenga mai e fia mea ia oe. Tatia ave tested whamsinonga. A nana o whatu nai sa oe. E sa o lo kangi ma lo suru whanga I le au mamalu o le malo for protection. Ngai sa o le lei. Le anga o re ka a le fili mariki a polo ua o whaakasi. Wala velua e le o koe malu ka kou kulou makanga ruenga pele. E le o koe malu ka kou whai unga longo. O la ukala ngā. E le o doe malu sesi e suru fanga mo se lave ai. E le koe malu sesi kom singa lea. Tau kalanga leo o whaiaku. Longo o lau leadership. Kusa o le ke ngofo prosecute ka ngaka innocent. O ngai ke kango wha o ngā lau paua wha kom singa. Pei ei oes wha msingo e le o sau mea ngā. That's not your job. That's not your duty. E le iwakua oe whais wha msingo o oe o kom singa. Wanga lau wha soa. Ia lau fionga vui le uto e mawana manoa. La nga blele pesa, le lo pesa fa le tonu le internet pesa fa uto mo fitanga nei. Afiafi. Ia to. Ia afio mai wa ka o ka ko wa marka fa so fa ya ka ka fa la me ai. Asia tamba, o le no bo uma tua ia o fa so. Pesa yo mata o pu desa, ia fa malu atu no le tulanga ho te au mo tu sia fa fo se ia tua. Ale no mo uma tua no fa so sa ia, ma le pumonia. E ole vai ngala vasili ona leanga ona o case umani tatu tunu they are all homicide e ka kaula o ngao mai kanga ka fa piko la vai me fa pe la tu te sa ilia ile fulfulu o kai fau e pa ua I tonu ina piki uma ilunga, you know, they will have to test everything. Ia pe fona e sao no asia tel tulanga e pe ona ia. E o kari kongua, e le ai e le wha maonia, I lo ule tel tulunga totasi, e le wha maonia ia sao no anga
al komisina le fa pe mai ora la tu te ngalu due fa kasi yes se ale maka fa yo ngo mai ai those people are not specialized in homicide cases no fa ya tu o case mai e puta ko mu de all homicide ones no winga ya me se ai le ai me se kala kom ale afo ile ale lo ya sili wala ngai wi me uma ile lo ya sili o le lo ya sili anga I o ile tunu o e wi ai se fina ngalo o le tatu o tunu o e avela le lo ya sili o le ngai ai va nga fa tu la fo noi e afo ya pia e tu la ngai pe ona yai ya fa i wale hai ya longa wingala e kwa o ki al me kako ya malo fa tai ona wo vai tu e fami nu ton tale li tu la fitu e tale fitu e fo isia usau ni ngona via fi wo no le lotu no proclame lotu du la le wo ia fono te talo le tai ao le tu la ia la ngol te mili nei o tala le tu spa ia tau te le tu e tau matangata no winga o la ulea me ko kia o ke kauai I mei te tupu ma fanga mai nga o lo usuru fanga sa ka uro ke riso ke kakalo iai ioi o te talo lea fa mai na mawhaivi inga na solo ai lalo pao Jericho ioi o mea fo iau te iloa tau te whaia ioi mua bea makalo makari o kakalo o ke whai mo kang kuro kou au suni Ola sa ukalanga fai ai se uri kadiri o yer kadi ya ele faina ele a fai fa fi faina wa tali fa studi ba ai kama subai ya o mana tu wala vale por kala e vala awatu ile tua e tali bai tu pun e malo kat fara alla se kele o kakalo ai le kadi mai kot ta fara ai kadi mai kot fara ele tali mai fara kot ai kali ya ona o ele tali o te talo nei fia ia sa ngo ia fai o ka ko por kala me bo ta foi tatu to ta ia e foi male fionga ia vui se fa kinga inga vui ele foi sa mo ia la foto a fai o mo masu ka ko ka apero for ki fanga se ai mela te fatu ele me se o lo foi se tala lo suki au kinga inga e fai lo suki ri ai ina na fo fa pauli mo ka ko kala mo le ko fai ko kala mo e te irole tanga tale no tau se na ua sa vui lunga ia no tau se tu fa pe o si ta to ino to longa taua no ka se aku ina o sa lunga fa pe we e or ko inga ka wa so ele se me le sum le ale wo e masa wa kurma ai kolon ka wa lo bu mana ia tele tasile suti io le suti o le pe lo suki le nga fai tu le me fala vala vatina avui nga o me umanga ko fa lo e fiku e pe iba suki avui avui ta ti via siata o uma so le vai aso ai o lo pe ai suki wa o suki rasko vai le ni pale menge sko ngai maso sa ai fai ai fa tau i tanga tau e la fe kawi wa la ngai me al malo foi la sko ngai me foi la sa e o foi la yo nga suki lele o fa ka we me suki lele angi ngo fu boy ia mo ora ko mo chama se po chama o que vai agora fa mar po kana mele un ko se ia vui se vai nga fai o te fesa no ele fa mata fiere sunga le atawa fa mo mai ora ko kana mo ia ke fa uma mai wa le benga ku so ia le wa ave ma kali kakalo ka ua ia sai wa mai lau ile lau sunga sui va ia ia e uia ele o talia o ele taimi te tala lo i ele marmarusa na o taimi o asia singa ia ela foku ia ke fai work ko por karame ia ni va via fi ka ko suanga fo imba ma ka ko karienga ia o fa fi finga la fo ka ko fans ia fa ko si di lo fiongo bu imba fa ka simba ni fa fi
kama ko ka po kalam wa se po ko mai ma wa se le anu ka mare wa no ka ru fo I mai la fa mu o se puro fa mo ma wa ele se me mo ya fa kai do fio mai mo lo kala mai pe nga malanga ya yuni ya la ua ngo ko mo fa makua wa ka le kia ya ai mo ka ko mai mo fans am se foi ka ko vai ngol o supporters o le toto ya mo le Blue TV ya mo ngiel po mo se malo longa le ka ko fila ka ya wa le ka ko me ka ya te falta tu lo fa ko mo ko ya lo fa ko mo ga kinga ma ko mo ka ma ko ora ko ro fai pe ma po ma ro se ka ko po kalam ya fa mo ya ko nge fi male ko malo longa le po alo fatu fo yo tatou video e lo fai tatou mo la tatou fili ya por kalambe na ma to fa to fantu mruia le fia fi tatou filo il taimi masani la so tayao ma ya asiata vui ai mai songa le atawa to fa soifo